on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth. Declare. Say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth. Declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name. Amen. Baba, Yankopon Islam, Papa, Yankopon Islam, Ahenkan, Puni, Pon, and Jim, so dear Juma, we Bahan, Pacon, Jitum, Yankopon Islam, any fan. Baba, no Papa, Mamma, and Papa, when Yankopon count, you know, the count, whom they yatro. Boba, I'm a pharmacy, and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamishra, Massa, or a great host, party, presenter, you're unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be discussed. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM.
adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Radio papa music. Thank you. Radio papa music. Thank you. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. We worship you. Baraba. We worship you.
adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Today, Edome, we worship you. Warafa, Edome. We worship you. We give you Lord the glory. Okay, my emphasis on your from Yankopon sang Sawasayebi, and then the first day of June 2022. I read the acha finimu pepe. I don't pay what Yasiana de Asidame radio at Yasia. Yeah, ya was also Yahonkakra. Minimum ya was so be now the actually so the actually Yankopon sang said the wire no air door song. Near Radia and a dosso, a sombo, say, or can send Kayam for Sika in Tiaka, and Kaminumi Nunka and Katia se for home. Sang say, ye share and crow for will or more yet the more with Japad ye, what ye or more yet will the more bushing for midway mount. Now, O share said, ye near corner or Fakura Winibia. Sanka Radisium for Sika, Yam fair bushia. And then ya, many the Sanka Becca who be Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Radio Papa, Ahenkan. Thank you. I don't tell pay Yasana babium, Yababium. Forgotten country, Yabasum Ghana, Nayasadi Aseda, Eddie Amerade, Sang Sawani in ye, January, February, March, April, May, and June. Ain't Yamu Aquaba. Eddie Ababo Sumi June mu. Eradini Edin ye. Fasedamano. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Yana battery so your boyfriend no say one Deja putumfu asu Yana battery so your boyfriend no say one I don't pray on behalf of the team Odi Ahenkan Kwame Yaboa Adjumpa Yeniko Fi Mengsa called BK Kwame Asante Billy Man Meeting Oboba Ofuri Amanfo the Commander General Engsroja Kotoku Meya Anope Yesinkonya
Maybe I am so grateful to God. My heart is filled with His praises. Sang said, "Ya waya doso." Ano pray. Ma yen say radidi anyway with our praise. Come on. Boom boom. Eya Pentecost aso dem a obo nso ode nam ase da. Sawa. Come on. Yeah, be friend no say wa. Die futufu asunjehine. Womom. Bom. Ha! Eradinia didiye. Odi yakse afi 2022 mu. Asedanke radio. Hey! Come on. Naindi patano. Naindi patano. Naindi. Come on. Listen to me. We say 90 fatano. If I'm not the 50, I see. I'll be to me to be a soul. 90 fatano. What's the 90 fatano? Hallelujah, 90 fatano. What's the 90? Raya to 90 fatano. Ghana Adisiye Oboba Ofore Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Hallelujah. Wherever you are, lift your head. Hallelujah. I hit the patano. For the Tata I hit the patano. I don't give up. Ghana Adisiye Oboba Ofore Amanfo Emamo Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Babia wobia. There radiasi. So. Come on. Hey. Onyami ayebio. Nyawda. Mama so. Boom. No that's not yes, no people. I'm the fire now. I'm the fire now. You go there, would you see it? Yeah, no that's not now in the free sumo. Now in the fatano. Now in the free sumo. Now in the fatano.
Ghana ADCA Woba Ofore Amanfo Emam Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Me pato journey on Facebook and I say YouTube. Now wa kasa fu eni hwa de. We yan kasa tintinti bi anyame aye adom ode awura afi 2022 mu. Wasan so de acha afini mu ena yesi ye presi no. Eni ti journey yen. Enya fe na me be kasa tintin bia. Me de metimi aye me ye wo so ha. Hello, hey baba. Oh, your henny. Oh, Namribo. What's your say? Hey. Try. Yeah, in Jesus, on Namriba. So what's your say? Hey, Baba. Oh, your henny on Namriba. Oh, Namribo. Sama. Boom. Come on. Radio Papa. Thank you. Ghana ADCA Woba Ofore Amanfo Emam Ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. Ahemo hene aseso biara ku to know. Mo sene ni monyam. Aseso biara ku to know. Makoto. Sawa. Bum. Sawa. Woman is on a moose and any mojam. Yama. Oh, your head, Bakubebu out of you. Some bomb. Come on. Boom. Come on. Memfa and messages on their joining me. Right now, me fantastic we see a friend of Raouf. Brima, woman in Sasso Sadan come ready. Sounds so. We see a friend of Fusuhene. If I tell you, you can't meet me more. I say good morning, good people of Ghana. Happy midweek. And confirm when you friend me Kofi Fusu, me the free Kaswa Tuba. And also they Radia say,
Dixon Boateng. I say, good morning, bro. I'm watching you live from Achimoda inside Walgreens Pharmacy. I thank God for adding another year to my age. Yate. This is your boy Dixon Boateng of Family Worship Center. Charlie, happy birthday. We will celebrate you today in a grand style. We see a friend is saying, unruly Avet. Good morning, bro. I see, may God share his blessings upon you for your good work. Yeah, from me, Nicholas. Over to me, from me, Avet inside. Akemoda. Azuma Kabiru. Also, so the Diaba. Also, so to me, Johnny. Wait your praises. Wait your thanksgiving. Eradi ayanepe. It is not easy. Mamika semunchira. Say eya say eya so simple. Say ubewura afimu na urade do becha afimu sad simple sad ha. I am here to tell you say enya simple sa. The big my Pentecost nyum ne mo e bra. Aden what the Pentecost for asema na. My Pentecost nyum ne mo. My no mo dey jawe no. Sama! Yes, so down we go. Fire no. Fire na ya kodia wuruse. Yes, so down we go. Fire no. We see a friend of Fia Kasewa or the free at Tim or down from Stack or say more fire. Abu my boom. Yarene batrada. Sawa. Na hindi fatano. Yeah, here we go. On our river. Yeah, here we go. On our river. Yeah, here we go. On our river. Oh, your hit. Yeah, Jesus on our river. Yeah, here we go. On our river. Oh, your hit. Yeah, Jesus. Yeah, here we go. Yeah, here we go. On our river. Yeah, here we go. On our river. Oh, your hit. Yeah, here Jesus. Yeah, here we go. Yeah, here we go. On our river. Yeah, here Jesus. On our river. Obi. Ah. Yeah, hey Jesus. Yeah, here we go. Boom, 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 boom. Ah. Sawa. Wait to say.
Hey. Na twi na watwe ne we say sa no. I got him for the last time. I got him. Jesus on down. Ha ha. Essa sobia record sono. Ghana Adisie, Oboba Ofore Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Opoku atena se. And I 1st June. Eye nipa nyina na enya ne saa. Aye urade pe. Wakenkan yen abonefo te se yen. Amumuyefo yebu nkonta no pa se yese yemma papafo kwan no mo ntena se mo ma afe no emu ntamienu pepepe wo mo so a menyi ni senka ye bekan ya ka ho but aye urade adom aye ne pe obi ti se me mete ase nse muhuni nyina echi urade am ye kwan me da so te ase obi ti se opoku o te ase yeah bebrebe nyina o bebrebe nia o oti ase anopa ibranensia send message dia ba kire se enkodim ambassador enkodim eti ase dan ka wurade enkodim die nyina ambassador asa nyim na obo no enkodim die konu nesi ti ase anopa dan ka wurade enkodim die nia wadi nia wati ase me mpo ha bia o me mpo ha bia enkodim die wadi everything kunim di ahase everything Pentecost for wonum bi o si wedding code mama yen hallelujah wedding kunim mama Yesu Christ din konim ene no be hye kunim atade eti brana se wedding code mama yen hallelujah Yesu Christ din konim me ba cho ni kunim di ni se wihwem kunim ko brana se Yesu din konim mama no nese ne kan ai ya wa sorry bia omonchia ye usia oyonko no wachia no Yesu adi nkonim na obakwa age so obonsama hwe ase me the Pentecost for the name the pa dia hia nyonko do ana nyonko do ye president mo de na me the pa na kronkron so yemfo kronkron kronkron dia me nhye de nim king of grace for the adum along so age so obehwe yen so apa ewrade dia di ni ye o chale ewrade oni ye di na sinse yakopon ni na di wadi nkunim dia la yese ewiase so bia di nkunim dia ba so boku bibia boko dia nyame adom nyame adom o Sunday wako pram Sunday time ben ye be fia anopa be nunsia me kwa sorry nti ye di mpa bo beta mochi dia nka kwa me ye bo a e de ka ba be fight e be ko pram me dia me di mpa bo beta mochi se mpa bo nso hu hia so what it is ma mo ka no emu dia hia odi anka kwa me ye bo a ne nkrofo so dance post don baba be ye ho amu na ekeka odi anka kwa me ye bo a so onti wa hu so me da mente ye Sunday ne na woni ha mente ye but ayi ye ko 1 2 3 bi kren mo ze si a nto amu be ye amu so mba be ye da bi onya abotre o amu be ye Astro Turf ana amu be ye stadium amu be CC stadium na kutuko abom Ghana Premier League no wa amu be ye renovation amu be ti say na oka so amu be ya so mo say stadium ye dey enso anko da won ase wo ye po ana me say so oka so stadium ya dia say dia tie wo hoyi oka so amu be ya yen Ghana fo nje so amu be ye bibia foforo but also amu be siesie ho ambe tutu niema bi no mo di bia hihim na fe o ma ye yi sa because enye kaketwa na da ho sa no e o man ni nyina ka individuals be masa Ghana ha individuals ntimi nye Nigeria dia kameka cho say individual bi betimi aye but Nigeria Ghana ha no amutimi nye won dabi me say yen Ghana ha dia omunye enye say omuntumi nye but omunye Nigeria dia nka nipa be mienu pe that mean won say nka oleshegu bi be sore na waye no owi ananka ye di ato no oleshegu park anasa stadium so that's here say bia Alexander Kwesi Akwa Sports Stadium nti senka honorable sorry na okoya na ye di medin ato so se ye papa ya Osafomafo Sports Stadium nka no se nka nya bado be finance minister wa ha nka nya bado so be sports minister nka nya bado otutu Accra Sports Stadium konwa nka nya bado na huma wi odi konwa nkogu nka nya bado
Kumfanko to aso. Yeah, rally. I'm going to go to him. I was here for you to us and have a good with someone. Young Febla, yeah, faster than a standard water. One must you see no pay. So who pay sweat them, who pay sweat that take Masona or Komua, and Fensus so bonny be unfemral dear, and one is standard water. And so where dear, a bow, na bana bano, not just a software could down for a dimwa dance here, nice and papa Reverend Fincas, the being so on standard water. I feel Reverend Dompre, over Cornice in home, you don't know, no, not just a bibiansu, a cosuye, it is standard water dear. I saw for could down my wapatem one month. So a jatomo say so we onuma e problem bia say we your wedding so your engagement say we ye now pay su papa e dey serve wo dia and one standard water ye ni mpanifo ni komo 0547 33 43 85 0547 33 43 85 o fresh standard water baby wo bia no ye din so no ebebrel o dia electronics as you are saying say o pay fridges o pay television set e 5032 e kosi 75 ya tete bo no so afa diffusers gas cookers ye tuntombi blenders, kettle, washing machines, and one, and as I said, the call, Mr. First, no, not just all come, Mammy Fono, I'm with Miss Senior Man, no, Mr. Crukri, she said, the washing machine buy no, he said, Mammy Fono, answer to me at 20, you want Ketwania, Cassia, I feel blenders, first, and first, you track Cadro, and so our UM, she said, the Chamo, and so the no so to track Cadona, the good blend and ma, Unya Casosi, Macron, Cecilia, Nano so at me every 80, oh dear, dear, she said, the Ama and no man, and so the boy I for, Mamma be a shop, and better to do Kuguno, Mombra, Tete Buono so, after one quantity for no any call 0550 900 600 0550 900 600 after what Brimpon will put quite a paying when I'm not saying Sabano Eba wouldn't say no quite dear now send the champion Mike Kofi Ajiri and Eba Neswa Crown home for no baby Kofi will be a Kofi show where so Humberto now feel unsweating me about I feel Joshua Kabida General Head of Sports one also Elboami and I feel Ray one on what church and Samuel Winiano Edamam so Brimpon Mimra Emekamo Yan Shasie Nian Shasie free a year Europe na fe yamu bomra se be catch say playoff game ba ko betimi akoso sanka Ukraine and so any Chelsea Scotland e de hihye so say Vladimir Putin Russia for ekwato she Ukraine for so brom from plan etimi no kase wo for etimi too much ne sheda nyame adama ne na say big game no eba so eti Scotland ton sa we fe Ukraine no mo dia bom de obewin no eba ko share goals na fe o mo bom final game na fe do ba sha no nyokono so etimi qualify so etimi agurem e wo Qatar 2022 etene nyame adoma na just 4:45 p.m. and as a big game no and also air passwa ya kamu samno ya dia cheo na yes Nations League no and na uramu Europe bonte so na yes matches no ebi air baso Nene Poland ton sa e da fe Wolves no me dia yantam so enti Robert Lewandowski versus Openeford Garibel and then e dis a big game no and also eba so edi musaba no ye ketchirawo na won se mpanifo eti ma hihye tournament bi enkofo keka se uko Europa omo chesom tournament no mo bono emodin e de se South America for no eti se de jebo ejetimi abedu champions of energy se Europe se Italian for no and then omo ko share the champions of South America that was Argentina no mo dia bom game no eba so ewo Wembley bonte so 6:45 and a game no eba so me no kase Argentina versus Italy when say Italy for no energy Euros no and of Argentina for so J South America chese so tournament na course no etene and a two matches na say two teams we so ko shia ewo Wembley bonte so ni ahwe de obetimi a left trophy na ya kam sab no ye de achrew yanko international Flanders no na matches ni be ko so Malta to sa e da Venezuela na from the yantam so afi Australia sa era fe Jordan na fe USA atonsa era fe Morocco na fe almost 20 minutes boom we international friends ya kamu sabanon ya di ache ho after straight away yanko Wembley na yeni komo na no unu say two teams no akwakodu Argentina fo akwakodu after Italian national team no enso akwakodu na coach oye Argentina fo Ahenkan Scaloni ya di atudwa o say ya rehosem safie ye bobo 32 countries ekopiem wakata akoba FIFA World Cup no yante Italian fo no yante omudin unu say Italy woman team qualify amfiamfiemu e FIFA World Cup no and no penny Ahenkan Scaloni say ya rehosem pa say Italian national team no na fi World Cup no ya be maximum and also no come free or penny Ahenkan Scaloni Argentina for coach ya kamu sabano ya dia chao na coach no say yamfan tudwa say Argentina mo ready e dem country bi obeyinity so on any babisha no he san so mo ono fan coach Scaloni no was so prepare the team nie oba ne Medford na the likes of Giovanni Lo Celso mo Rodrigo de Paul mo wa ma ready afro kwani mo Lautaro Martinez mo Angel Di Maria mo Lucas Ocampos Lionel Messi mo Mnate na ready he to catch country some ba be Argentina no say one prepare mo
dia oba di Argentina for enso ebetimi atwa form so enso de koma free Scaloni coach Adam Argentina yede mu nsam no yede abane no epiem o Wembley no na opani fan Scaloni wo hwe de we ne watoto ne niam na kire se no opani no na ni abriye pose sa trophy we on fe ni agrokra essence wa kacha ne mlante no se sebi o trophy bia empani for de besi so Argentina bono essence Argentina for enso etimi eje etena wa kacha ne mlante no se kono omukon all out no mutimi qualify trophy no enso ni coach Scaloni Adam Argentina national team no yede mu nsam no yede aba no of course no coach ni any trainer no ye check in midfield no na ahwe se ne we mate no ebe kwa ne o kacha brate fan HS Rodriguez se ne bebia wo bia obe start game no yen kanche abrate fan Rodrigo de Paul so no so be start afa Giovanni Lo Celso ene o kacha no so be start na brate fan Christian Romero awu se kan ma totem no wo kacha se ne woni abrate fan Nicolas Otamendi wo mo ene be hwe kire ho afa brate fan Marcos Acuna ene wo kacha se ne bebia wo bia no wono so betima start game no ene wo kacha Angel Di Maria ene line no Messi no Lolato abrate a ye fa Lautaro Martinez ene sankofo miensa wei mo na mo bejira nim ho nanso atoto niam Adam Argentina national team no enso ni coach free or coacha ye fa na Scaloni Adam Argentina national team no waka ye dim nsam no ye dia ba yenko Roberto Mancini wono so ye coach Adam Italian national team no was Ahenkan to just wo say World Cup no o ma mix de na so sa cup we de o mo fe ni agro oni ono e fa no coach e fa Roberto Mancini no wono won penkuko ete no catch Argentina for say Italy for no won so tima ye ready ne on so betimi afesi was Ahenkan to just say ya rawosem sa brante fa Jojo Kellini wadi ni bobo no ebe wieye obosa ene game ni wiepe brante fa Jojo Kellini no wa retire e the free football eno say rawosema ato HS Italian national team no eno na Roberto Mancini say ebe ha HS Italian national team no is say bad defense part dia Untimi nkanyi abrate fano HS Jojo Kellini ya kamu nsam no ya de akira na no peni no so me nso me check in ono so na some information de kono wo kacha abrate fano Marco Verratti abrate fano Giorgio ene abrate fano Nicolo Barella se ne wo no be facing free throw e de ma Italian national team no ene abrate fano Jojo Kellini woni Mr Bonucci wo mo ne on be hwe kire ho afi wo kacha abrate fano Di Roma on e goalkeeper ene ma Paris Saint-Germain so no ene ne beda ponum ene afi abrate fano Chilo Immobile wo kacha se ne ni mo tibi tutoniama ena fa abrante fan Rorizo Insenyi wo ka chere se ne wono so betima starting game no eno se ne come free openia ya fan Roberto Mancini wo ba ya kamu sam no ye de akire yenko Rangers ne ni komo abrante fan Steven Davis me no ka say wadi 37 years I will say kan edema Rangers was Rangers e ho de yepa enche Europa League final wo mo koi ne so entrant Frankfurt 8 mission wo ka chere HS boy ni say Rangers e ho de wadi pen asin krata so 1 year contract was sign edema Rangers abrante first Steven Davis ono so to aso abugemi bi edema Rangers yakamu samano ye de akirao yanko Chelsea ni eni komo enombe ka kirao se abrante first Timo Werner afeke Lukaku eni Hakim Ziyech CCC ni ba be ko emna team you be free Chelsea dia metete se Lukaku die yesi ni lawyers no a starting Inter Milan edi komo ene omusambe hia ema Steven Zans kro ye president edema Inter no etima confirm se me no kase Chelsea for lawyers no anase Lukaku lawyers no etima contact sen kadachi bia Lukaku ajatom so ba be bo Inter Milan me no kase Simone Inzaghi ye coach edema Inter wasi so nya Lukaku a ebe boa ni yepa eno so ni koma e free Inter ni Chelsea wo ba kamu sam no ye de akire Ousmane Dembele de waka yes e de akire Chelsea akase mpanifo ne betrase na fo nso etimi outstanding contract no edema Chelsea bobo kona ya kamu sam no ye de akire se the confirmation enya ba Andrew Christensen ene abrante fan Frankese omo e ba ku free AC Milan ba ku free Chelsea aba Barca free Barca encha once the kra enso enfema me no kase ye de aba Barca kacha Manchester United say abrante fan Frankie de Jong omo penidia 80 million pounds omo de badia Frankie de Jong no wo so betimi ajano na for nso akopie mu e wo Manchester United ya kamu sam no ye de akire ye se Manchester for ewura mu Chelsea abrante a ye fan HS Mateo Kovacic no ye se openi fan Erik ten Hag so nya boy no e ma me no kase komotwetwe no a start koso na ye se Chelsea for aka no e de akire Manchester United say Mateo Kovacic no not for say pa ne bon ho ya kamu sam no ye de akire ye se Manchester for na sem mu Paris Saint-Germain Marco Verratti ye so impenifoni ni di komo ye se Verratti so aka no e de akire Manchester United so no onye ready so beba Manchester ono no so beko dia na owura mu e wo Spain ya kamu sam no ye de akire Trameni me no kase no me ka kire se Madrid etimi confirm se Trameni 80 million euros ano mo twede ma AS Monaco me no kase le Trameni no e so free Monaco joining Madrid boy ni say ni na nije se Arsenal last no all joining Madrid
boboko no o si Liverpool for do baby no mu chase no enso kan no e de Liverpool so no onye ready so be Liverpool team away ready e Madrid eno se come free try man ho ba ye de mu sam no ye de aba me no ka say the Bayern Munich emu aye tin dia mom ye say Abrante fan Robert Lewandowski kwadia enso mutimi pass striker bi di ba na de metete say Abrante fan Christopher Nkuku esi akanema Abi Leipzig no ye say Bayern ni din komo say kadati bia no kwa na ka Abrante fan Robert Lewandowski kwadia na ka Abrante fan Christopher Nkuku abeshana na ya me no ka say komo twetwe no enso e kwaso edi mu sam no ye de aba celebrate ye ma Africa ni medi Africa hon komo mun say na nyame adoma na chese AFCON qualifiers no ebi chance 2023 ye kwa la Côte d'Ivoire for the host na say na game no be call eye team I fan Angola tonsa the first Central African Republic no me dey time so 4 p.m. na sa game no eba so after 7 p.m. no the Blasters of Ghana betonsa Eda fe Madagascar no mo de ayantam so e wo group J no say ne be call Libya tonsa eda fe Botswana no mo de ayantam so na fe nyame adom china Tunisia for atonsa da fe Equatorial Guinea na fe omso etimi dia boma ye di mo sam no ye di aba na ye afe yenko Cape Coast ni ekodi komo enu Madagascar for no enso your final training nyame adom 7 p.m. omne the Blasters of Ghana ede shita so na coach no akaso mo omama nkran anaso omama Ghana so be se we hepo ana omama Ghana se we Ghana dan ne mom omo ba Ghana se 3 points no eno mo ba be fakọ no mo ka che Ghana for se ne on be mo match ano den eno so ne come free Madagascar ho ba ye de mo sam no ye de about the Blasters of Ghana no coach Otoado enso ne melante no e yo mo final trainer bibia so atimi atoma ne big game no eba so e wo Cape Coast Sports Stadium me no ka se de bibia atimi aye set ene chese e-ticketing ene ye di wuram u di scan ko gate anya de mpanifo beje ye say masa twa ticket na sa una wuram na so ko sa big game ni bi enso e wo ho ne be catch us Joseph Ado or out otimi mobile chese game no esas yes boy no na pomudin sam our form enso our ho na ne anu coach Otoado edi komo eni busa se coach Otoado Abrante fan Thomas Step ateni ho Alexander Joku eni ho ebetimi affect team na yenkoti ensema coach Otoado e ka fa sansem no. It's difficult to say. I think in all we have a good squad, and even though they are missing and they're very important players of our squad, but I think when we saw the Nigerian game where we had 8 injuries of players who would normally play or are close to play, and then also we had 2 suspensions from our captain and Benjamin Tete, and we saw that the boys who came up they did well. So I'm very, very confident. We have a good squad, we have a good mentality, good players who can show up. Even some players, maybe some people don't know as much, but I feel very, very confident seeing them training, and we can. I think we have proven that we have a squad which can replace any player, and therefore I'm very, very confident and looking forward to it. Na ise weni sema coach Otoado ade tudwa wose yankanche Ghana for se ejabi wa jebiti ase enti se Thomas Step ateni ho na Alexander Jokuni ho a ye wa Abrante for Jonathan Mensah afi Abrante a ye friend Idris Babamo enso betimi commande e de the Blasters of Ghana ene ni coach Sandy komo ene busa se coach oba Ghana hansan oba Ghana hankasa Ghana football hankasa ni sen Ghana ekoya nim ana se enema no essay yenti sema coach Otoado e kafa Ghana football ho. I've been watching on videos some games, and the players we called, they made good impressions. So for me, it's also important to see them live in the training. And at the end, once we're on the pitch, I don't care who's local, who's not local, who's whatever. Small, big, it's performance. And this should decide. It's always the performance which should decide who is invited, and it's always the performance which should decide who is playing. Surely, some players are always ahead because experienced players who showed and who were leading the Ghana national team before, they have some advantage. This is for sure. But at the end of the day, it's the performance in the training and the performance in their clubs what brought them to the national team, and then at the end, it's the performance on the pitch which will bring them to the squad. And so for me, I don't care if you're a local player, you're not a local player, it's performance.
I say when he sama coach Otoado enso kafa Ghana football nti wasin kakra bibia betimi akoyete na big game no eba so nanra the Blasters of Ghana management team no Mike Adone Samuel Sekufo and Alaji Grusa enso timi koshia Osabale man na kwasiata onu no ye Ogwama hen enso ni dikomo man penifo di tunanim say omuhia na support se ne kanana bepie mu ewo the new constructed stadium Cape Coast Ponte so no afi wa behwe the Blasters of game ni bia na so timi promise some se ne wonu akase betutu ni chacha mu abepie mu Cape Coast Ponte so abehwe sa big game na yakamu sam no ye dia chel eno a me no kase wura mu France turun tournament no ekoso ema Ghana under 20 team no coach Kalim Zito eno openya fan sam obodo ne nkwala na kopie mu ha o first match na is Mexico she Ghana kabako Ghana yetimi ante nyame adom ochina ye ni Indonesia ena de hyehyɛ so me no kase team no enso eno a enne omo yom final training me no kase Zubairu Ibrahim edi sembia tudwa was say first game no ankoye na so nyame adom ochina de Indonesia de ezo mutimi show no so wo mutimi qualify so timi qualify trophy na eno so ye free the Black Satellite of Ghana hopa yakamu sam no ye de acho nyame adom ochina Ghana Premier League match day 29 outstanding match back weekend Asante Kotoko ni oboase Ashanti Gold nyame adom ochina ena sa big game no eba so oboase onu sa Asante Kotoko team no ene na coach Prosper Nate Ogum edi 20 man squad ebukef edi free Kumase ewura mu enso oboase na for ochina 3 pm no big game no aba so na branti a ye fer Sharif Mohammed Estel ni huntimi ton to ochina wontimi enkobi na abranti fan Isaac Opon no ya Asante Kotoko player eno aboy no yenso ye scout ni kakra no start epeja na de opeja de no ato akoso enche Isaac Opon ebeba bisi akan era ma Asante Kotoko na Justice Kwamra Bredie me no kasafei ana no so ne nan no wa start tutumi kakra enche Justice Kwamra Bredie so beba abebo game ni bi era ma Asante Kotoko yanko Hamza Obeng wono na ya assistant coach Adama House of Folk ena ni Hamza di ko say Hamza o hwe fiye banie o hwe Suraj Mohammed Samunante we kura no uhu Samunante we say ye tie say Hamza Obeng edi tu dwana fe yemfense no yemfensi. I think they did very well, but they are now recovering from the illness, and you could see it reflected in the game. Suraj was more up to his slate today for us because he's now covering. Likewise, the midfielders too. I think the whole team, they are now all recovering from the illness, and I know they did their best. Hopefully, in our next game, the strength will come and we will go out all out and take the maximum. Nice when it's Sama Hamza Obeng assistant coach Elma House of Folk assist Suraj Mohammed and ye free ban ye diomo money bono afie bia no kwa na ekoso na me no kase the yellow Samuel Villarreal and so show interest wa Brante fan Alexander Joku awusia kan ma Strasbourg wo si boy no eye defender and so me no kase Sevilla Afonso afetu afejan se wan hwa Brante fan Juros Konde beko se Juros Konde ko dia Brante fan Alexander Joku and so ko fa no etumi no kase the battle no aye Villarreal and Sevilla ama show interest wa Ghanaian Brante fan Alexander Jokuma yakamu samano ya de ache sabre die gina ha ne de semno esi na fe the best morning show host obopa abeto aso akomande akusita ma nondu bebo ye nhia biamu die yankopon enka ho bye bye. Arise, Ghana youth, for your country.
Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. When you want more. Some 27 minutes after 7, live on Ahenkan 93.3. Yedase se odaswa etie Nyankopon nhyira o. Radio ne doso eni ti se uchusi ye ne a. Enya de a yedidi agrokra. Eni ti ye ni so se we chusi yen. Wa make yen o numero 1 ena no pay. Enti sa wa chusi enti awase yen so so apam ani awurade wo no yesre no na onsusu nya so mfaso obi utie mi ahobrasiem mesre otiasefo Nyankopon ne se odi yen awura afe 2022 mu na nkakra wasan de awura bosome a etoso ensia e wa afi mu ubu nkonta no a ene eye 152 days and I spend it 2022 mu 152 days and I spend it 2022 mu. Trust me, say so because we are cleanse with God ongu animu ase na obeka wo ho enkrofo incantations ne nia wo mu ye bia emfa Also the emfa Messi emfa Tire say obi aboa emfa Also dey obi aboa Bing said do Dixon Watson once said that all members of Family Worship Center Christ Apostolic Church International Estate Assembly once said that
Mon said that. President, Mon said that. Mon said that. Just Obia na just what say mo kura Obia boa. Eka obi nkwananka. Baby abo. Ayo me say that. Afia awurade edi awura mu na odi awura bosumi we mu no. Messi yen said that. Ni omo ye no obi aboa emfa. Omo be ya emfon. Messi anya den emfon. Omo niema omo ye nyina messi ebetonsuo mu. Awurade edi mo nyam be doso de ama na dom eniema papa wadwene afa wo ho no ebebam bosumi ye awurade di wawura mu messi niema papa wadwene afa wo ho no ebebam. Ebia na wodi enyamba mu enyabotre. Mese wodi enyamba mu a mese ye den nyabotre. Ewurade de mre ne nna ne de ye bibia. Enti se ewurade de ewura June mu pa de a. Ene ebra. Yen say that. But bosumi ye ewura mu nyama papa wom. Ene mo papa wom pa. But ade ba akwa me pese me ka kire wo ne se ye wafam de. Ye wafam de ne sen eniema obeye bema obonefo no ho kwan amwanya kwan wo mu no me pa cho hyase se wo twe ho afiri ho bosumi ye yawura mu eniema papa wom bosumi kuro ya nso owuo basa wom bosumi kuro ya so akwanhia wom bosumi kuro ya nimguase wom bosumi kuro ya yare wom but meme de anopa ni me ka kire wo ne se papa ne na emra wo nchen Nemo papa no emra wo nchen nso wadwuma wo se wo ye. You have a responsibility. You have a role to play. Odi ene say enioma ebema bonefo no kwan ma na ba wa brabom things that will attract the devil to have a portion of abrabona obono. Eno na no pay ahobrasie mu ara me ka kire wo se twe ho firi ho. Minim se eden but o sha se o 2 steps no utu anamo no na wo se urade ne me pese me yenie bosumi we me pese me de me homa wo yie bosumi we me pese wo urade obedi hene wo mabrabom bosumi we me pese odi manam nsidie kron ne ne etene bosumi we yi me firi adwamambom bosumi we yi me firi wo haw mu bosumi we yi me firi enuoma ema me nhira atwentwen ne nan ase bosumi we ade bi ebe ma bonefo ne kwan e wo mabrabom no urade yi me firi mu se wo kasa bra sa wo ye de me ka kire wi a menua bosumi ni nkwa wiye no na yensa nwura bosumi foforo mu no enkunidi be ode amaka kire se ye wura bosumi foforo mu bia no a bosumi foforo bia eba ode ne blessings de nam ode ne curses de nam but ye Kristofuo no enam se awurade ahye ye mbo se minima dwenko amadwen afa mo ho enye bone adwen enye owu adwen enye adwen ye de mo be call se ye na mane mu nti ene ya na ye ka kire wo se saa ne mo papa no ena ye sere wo se ye wafam de na emerem so ati ase minimum say to live a life etuhwa said the Bible kan ye no ose mo mfa ye nipadua ni nsi wo no mo enmo afore ne yema nya afore a ehwam etuha afore etuha minimum say living that life is very difficult but with God all things are possible. And now no Paul can be or see me timi ade nyina ye enam Kristo Yesu a ohye me dinti se wo bo tirimu pose ewurade nhye wo din so bo tirimu pose dia me pese me ye ne abusumi we ya bra me se ubehunu na ewurade ani monyam wani mu mu ase na ne ade ato akoma so nyina ni nyina beba mu mako ebe o se sini you try it and see wo dia abusumi we wo abo tirimu pose busumi we nkwa de ewurade boa me na eniema bi a me ye I trim in shira saying no. Mentwe me hu free ho. You try God on this and see. Try God. Me say try God on this. What dey fast on here? Fast on here. Nyankopon ti say nipa. And oba be ka che say so me hwe but oba so me hwe be wie no. Na won say si fam. No. Nyankopon ti say nipa. You try God on this and see. Rebacha wo that nti anopai dia ye de nam eye tie ya say ye wura bosome fufuro bia mu ye de atifi asem e de ba
na ye nyina ya dwendwen ho nti bosumi we nyina atifi asem o ye de aba ye be dwendwen ho ne eye tie ye say persistence is tenacity. Persistence is tenacity. Enti bosumi we nyina ne ye ba be dwendwen ho no persistence is tenacity. Eye brofo mi benya abotra kirikiri mu ate ase e on say that unwuda ti ase ma me sa enti ene eye bosome foforo na sara me di kaka che no bosome bi e ba edi nhiraba e di adomoba e di nkosoba me de mi preach say yedie na beba wo ho na emu adwuma wo ho a e wo se wo ye eno de me ka kire ya no aye me ntimi nye ma wo na wo se wo ye so ati ase akwai se wo yare metimi abo mpa ye wo wiase nyina de ama wo na so se ye de aduro ma wo na wa anom a enya de a ho beto ti ase Shuba. Enti me say persistence is tenacity. Persistence is tenacity. Ni nyina eye so simple. Ne me pesa me ka kire o ma wote ase nyina ne se ade bia wodi asi wani so bosumi we anase afemu ni nyina no ade bia wodi si wani so no se saade ne betimi abamu a age se woye saade ne toato so de bia what does he woye toato so de bia enti na wo ba ye wo kasa bi se practicals make a man perfect. Inti the more I will practice ade no, the more I will rehearse no, the more I will emphasize no, the more I will repeat no, the more I will hit it on it no, then you become perfect. Even say practice make a man perfect. Yes. Inti the more I will yade no, afei it will become part and parcel of you. Intanopedia make a tell say, so we see when you say, oh, per se, usi danya. Me per se, o sign edisa wa bimu bimu say, a dina me pesa missino, a consider wa hon, a consider and saying, Bako, a bet me a price fluctuations. Ebiana yura finimuno, nanka cement bag bako, na ya ton 30 Ghana. But as we speak, cement a bimu ton 50 Ghana, 53 Ghana, prices no vary, you know it. But there a bema weti me a sit dino a persistency. So what I say? How are obey so persistent about a human opesa we no? How are obey cling to the vision? Emfa a hume betu as what bebo prices ye best san a dining your boy be a ding. But we this when said, this is what I want to achieve at the end of the year, at the end of the month, at the end of the day, at the end of the week. Trust me, with all persistence, you'll be able to achieve it. I was already saying with him say, in fact, when we began marching, it wasn't like this. A top from na sorry, but with a continuous practice, this is where we are today. It has to be subjected under a certain process. I was saying to me go through a certain process. Say me catch also be the total time boy. A human watch applications are open. Me catch also be the total time boy. I was say you bounce. I was say we meet disappointment. I was say what it in some. I was say nyama bebre a ebu nipa bam etimi ba. But with perseverance spirit, you will be able to achieve nia opese unsa eka. It is already say utrim say nia me pese me yenie na me work me ho hazards. Enti adwuma ye say your occupational hazards bebre wo ho. Ebi bepe wasem, ebi mpe wasem. Obu onoma wote won kakeka na bibi yaye no as won fa won hyakire obu onoma onchia wo da but o voice keke no ohoye na hi to the brim. So that here ohoye na hi ama ohunu yonye no ho ni nyina ye occupational hazards. It is all the say with him say
adwuma na meyɛ no wei nso ka ho bia afei hyɛ ase sɛ ɛba a amuwa bam. No matter the obstacles confronting you, with determination you tell yourself, say, no matter what, I will determined, I will persevere and do something significant. Listen to me. Obe achieve something good. Enti bia na wo de na yekua wo pese ye afuo tie. Afuo na wo pese wo ye no. Se kan betimi ato afa ho atwa wo. Eno so ye occupational hazards ni bia. Afuo na o ye no, eduru ba bia nsuo betimi ato asɛ no, awia kora betimi agba asɛ no baye no. Ni nyina ye occupational hazards ni bia. But so di show tirim say persistency ebetumi aboa me ama ne amehwehwe me nsa kan me say at the end of the day you'll be able to achieve something significant for yourself. Now one can say now you reflect on the things that you have done and you will see the process of it and you will laugh. You will celebrate your own self. Persistence is tenacity. Nasa perseverance spirit no omfa bi ennom yen sane ye be ya ade no aye ye be koso ya de enya so mfa so eduru ba bi a ebe sound nuisance e we bi mu asum now so de na de bia de afei a time will come a people will accept the dede into ohia ka na wonye dede a o meka say na wo ampa adan o yare o ho mfa wo so what you say say enwom no amrante ne maba wa ne bo no enwom ni bi ho no ma o release for the first time no first airplay no utia ya na nya o de one music artist ne nwom ya na etaye me saa Kwame Eugene enwom o de nwom wa foforo na o metie nwom no first play no me de ya na nya me de but me say tie biem oh one of my favorite anyumtofo e wo Ghana ono no ka ho bi favorite no one but so the nyumba foforo bi ya na nyum na nyame de ba me tie den na fa sa na tie uru bi ntia with the continuous listening ene man ba be ye me de ntia de bi a wo ye bia no koso na ye ne yiye odachi nti obehunu awurade ani monyam na watwi awurade nka yen ho na kakra aka wona watwi mu awurade nka yen ho enna aka wa afi mu awurade nka yen ho na yemfa nhye etirim say persistence is tenacity. No great achievement is possible without persistent work. No great achievement is possible. Me say no great achievement is possible without a persistent work. Edi tuaso na ye o tuaso na we ya afi oba be ye perfecto e wo sa de no ho na you achieve something so great. Ewurade nka ho adwuma a wo ye no e mo aba mu eduru ba bia na aba mu ye bu e mo aba mu eduru ba bia ya na you look at the kind of work you do and you compare with the salary you get. It does not commensurate. But listen, memo abamu emfa won say wakatu an commensurate with the work you are doing. A day will come, people will chase you. A day will come, people will chase you with money. People will chase you with a whole lot of things just for you to come and render your service to them. Persistence is tenacity. Eradin ke ho. Na do mo no so fa maye. The one Katania did was so. But let me do this. Switching to the brighter side of life. A glorious happy birthday going out to you, Dixon Boateng. Today is your birthday. Live to be 93.3 and beyond. Charlie, you're too much. Cause what do rade? Na say that muda. And you money odia. That is here. So Dixon Boateng of Christ Apostolic Church International Family Worship Center, Achim Odan Estate Assembly. Enjoy your day to the fullest. The Ubonkrata, yeah, the Twaso. Sansona datching him ufusua. And also saying datching him Adwas and rather.
ɛnɛ yɛ wo birthday so happy birthday and confirm ɔdakye hema adwoa santoa ɛnɛ ɛyɛ wo birthday 1st June ɛmpanimfoɔ mema mo afihyia pa afenko mete mumpo mbɔkɔ deɛ amiadum na se nyamiadum 1st June asagro yɛkɔ yɛne bɛba ho so ne asen di 31st ne yɛkɔ akɔwura 2023 mu na 2024 sisi yi enche yɛmsa kɔto aba 2024 sisi yi I see na afei nkyɛre ba saa obi ka kyerɛ sɛ nyabotrɛ metua wo ka mfie mienu edi manimu a kɔso nyabotrɛ wo ho nti obi nso ba wo nkyɛn meka kyerɛ sɛ sɔmehwɛ na wo sɔ ne hwɛ na ɔma wo nsa si fam a nyabotrɛ ne bra bɛso wo ho yɛbɛkyerɛ no obi bɛka kyerɛ sɛ yɛte sika so nanso na mo hemo tafre a ɛno ane so wobɛnya abotrɛ atwɛn no ɛbɛba okay na obi nso bɛka kyerɛ wo sɛ ɛyi obɛsi hospital 111 within 2 years na ɛno nso enya maayɛ a ɛno nso so ano yie ne sɛn ɛbɛba sɛ 4 years hwɛ January na nsɛn yo ɛyɛ wɔ June mu ti time ne deɛ ɛkɔ ti yɛn so yɛ prepare pa ampa Pentecost for wɔnwom bi minim sɛ papa wɔnim deɛ a ɛnɛ na amafoɔ Pentecost ne yɛma nwom so ɔmo ntumi nye so yɛ wɔnwom bi yɛfrɛ no yɛrekɔ my papa bim yɛrekɔ my papa bim yɛrekɔ my papa bim yɛrekɔ ɔmo ɛgye so no sɛ nkakra yɛrekɔ enti nkakra yɛkɔ ɛyɛ dɛn a yɛbɛkɔ June afei no wo adwaba ho so ho ayo yɛakyɛ afe no mu o ɛto nua wo bibi aya ne ntam time no day enti afia ayi no mo nyana mo nyane ntɛntɛntɛm na sɛ sɛ ntoma me ko bisa ntoma baako no mo we yebeduru mo breso meton ntoma baako 2 million pofa no ana kaka ne 250 Ghana ne 40 Ghana no and then in 75 ko 80 mo we yebeduru mo breso meton baako 2 million enti mo nkyerɛ papa no na omo nya ne ntɛntɛm adempa mo yi mo ani asɛm meto mo o me woni bia me dwene ho pad bo me me se me wo no me mpɛ ma wo de me mpɛ mema o pɛ mema wo oba last born ti me just be me wo me baba no na pad bo sa bre no sesi a moto ne sɛn sesi a baabia nanam enam 10 cedi first na moto ne sɛn first kura 5 cedi abenya bi first kura 8 cedis sese pad bo ejina beye 12 cedis o sa he sa brand na omo gina so pa no omo de ye be 12 cedis ba mo ya na every month on nti mo tia ntutu sududu e de etuo me se nti na oba ho ka mo tia ntutu sududu a bosumi bia ya ma omo da bosumi bia ana mo tia 11 ana mo su yi send de ende oya dan ya obetua but 11 de no na sam we ne de your frɛ enu de your frɛ oya dan ene bia na wonyem na sa wonyem wie kura obesan aba bia wo wie 9 months pe o sa beto aso enti mo ja atua breben sa 11 no tese uni ubetua bosumi bia betua ena meka se breben mo ja atua breben de ewo abrabo yi mu dabi abrabo enti awo twanze na udi ti se 40 ebi wo sa eni mo bre pa ya bre papa se pad bo ya ye den 9 cd 9 cd 10 cd 11 cds yenti binto na obi otie kurase a onim se ebi mu akura bi ase a o man 5 cds ya se wadi ni buro nye wo wi ase ehu omo no omo da so fresh sika no tetetete no nti se o man 5 cds ya omo mo friend 50,000
the way an ani best son because a honor on time who sika na say pad ye dru hwan hwan be down 9 cd 10 cd 11 cd 12 cd no mo papa na ye pen 12 cd no mo yetumu kro mo na ka wo pa omo enkurase na wo kan because ye obaba be fa free krum e de akono on de lolo fe be to so tie ne ye be krum kakra ne de ana se dan kan ye se on mo wo enkurase like papa to say dia wo ka say 12 omo ho metimi ato no be 13 omo bra because I remember say me ko ekura bi ase your friend saying cardi scratch cardi I turn 2 cd no omo ho no turn I think 2 cd 50 pesos beton me kura so kura esa so di bi atoso di bi atoso lord fair mama right me ya wo beton card actually atoso 2 cd no omo turn 2 cd 50 pesos oh god so they are 2 hour kura na say yes enti safo no do omo bebre but mama bi ya ne mama bi bonkomo ha no ka say ebetumi anka one district one factory no anka omo mfa bi muram na ka omo nye pad ni bebre because omo ye bebre wa ha no a ebo ne beba fam so I say one district one factory minimum say pad de wo mu a then ebi me sha dante about T row na mate say your company ni bi wa hada dade a omo ye bi dia ene omo betima aye because we know more ye no nya ban project ankasa watam dia bo you say hu say a private team the individuals be ye na dia na ba na private for na bi ba ku bi sa bi wo ho ande no bo from 4 cities ubenya no 4 cities kra but obo any ka wan tompo anka ye enchi oh baya yi sesi a so wani begu asisi a was say bibia timi ya afonfanfo ahu na me kire say na obetimi ama na so obetimi ahuri jumping ne kenka ho so I say e basa kra ma feel so comfortable dia he no o dress yi a yeah o so dress yi a utimi wa kukudro yeah but dress no ya kakabia no hwe ho kakabia no ne asem no ebi ya 4 cds ebi ya 5 cds ba nya papa nya papa ti papa no ye pe no oh okay no so na bo den no for the ne wagana ha no ana bi dune wa hwe so for said we guys just for the ne Ghana wa makai East Legon say mambi ekosra ne ba ewo East Legon na oso okoyi ne ti so no na kura ase no omuti no mu yi a 5 cds ne 4 cds na okọ ne ba ne ho na ne ba ne se onko saloon ho no mu nkonko yi no afei omu yi man yi ye nse ho no ye be no ano a wutiri ne ho e de niam bi atototo ye ni nyina bi wie ye na opani no eka kire omo se eyesen omo so die sa treatment na ye dia ma woni nyina na ye 250 Ghana also when you mohane de ye mohane ye 250 no onu ni se 250 because onu na kura se ho no ye no ani tiri ho ye mfa me to Makuno mo na fast treatment we mu na 250% dia e na mo ha ne ye am so he double water ye be to one dia tiatri ne ka ye be to wo dia tiatri ne ka ye si 2.5 kan isika no 250 million there be 2 say no kan first kan isika no 2 million 2.5 and then yes saying and 250 cedis tell say am ka say yesi kei yesi san no na asem ho a aya obo ba ni meji atinye wo de ko cedi numu no o se de wanu ayeduru oh there be hwade old one o se obo wanu yebu miamia ni no kure ni mi wura fi bebre say no new ones na me ba wo bo atimi say emu oduru wo de koda dani mu a wo de koda dani mu a say emre bi koye me na ya akuma ye mfa ne kransie maame no ne nsam wodin emre wafo enti say ye pese ye ko bu ni faso a sika no ba foforo no
ne aka new currency no ye kwa ya se ma me ye pay 20 Ghana se me cut it no tete ne 200,000 oh obetiam enti ye ka 20 Ghana na wo se wayi sika nyina wo se de he enesi we ni age akire di na se wo koba na betechim chense nya wo de ma me na tete 2 million beku ade ode be ye wo no ananu wodru enti media sad tete de no me rafi me ba ha eku na mate se kusi ni ya ode 5,000 yi na ama se ni san kai na na mu odru yesika no me say current series ya yedi eka ho yesika no eka ho ayeden because the main thing is say yes say first na ni edit CK na etimi match dollar no yes say na kim anu asha ase no woteda oh no de anya no kre eno no nya no kre sa and the one we say who are you biom sa 50 pesos first na say 5 pesos na onya pipa mbo tie 5 pesos ngete hade time one Bank of Ghana 2007 now we he what's the name the Bank of Ghana is changing the currency from July 2007 there is no change the value is the same oh yeah no correct the value is the same maybe I would doubt maybe I will continue to doubt say enya no correct oh the value is the same maybe enya is the same mame nadia eduo say unya 50 cedis uyi 50 cedis ayi 20 free ma sanska u dey 10 scanner here the main tias here ni say ade no mo se first no ani e disika that day any dollar ni timi match yes say na pe yes value ni the same and na wo gusu anu wo mem and say I was say we share event I unfold over the years so what I say into over the years na de ni see here into na ma as a dollar na atwe cedi ni mu among for the city way buye o among for the city way omu di buye o kwabna sesey wo onse wo ka ayi una na kura so de ye no wona na so the city you ko bu no me na na de na me di bu because no e chisel and this Ghana obo see me na you tell 10,000 hade I tell you be bu amaso obo uni me ba me mo ato awase so uni me na na di ntia ne die ko bu no Mami timi chichiri sika omomu yusu aboso emre one day na bonus ne mami ni wuye sika na bonus ne no we have no idea hwe biscuit kane no biscuit na gu kru anana biscuit na gu round chensen bi mu no cookies I say cookies bi you what me say ne man de free ne man de ben obemi yare no o me anwio enya me na ya kuma nka me hu bi da say biscuit ye de shem pass de twen buronya ya o mo de mutimi sie mu sie ade pa say biscuit na enya biscuit go de wo no say time no pa no enya say biscuit ya obo bla ni coke nyina wo de shem pass so wo de twen buronya how ti anu sa no o sa de so mu a wo ye de na wo ye dufu wa ye na se ya kan de wa ha and obi a chese why your hobby ready na me me na ba ma do be she ni shoe wo de be she awon be ma ne tena ye be ma ni oba de ni nsem go be ma no ready ni sika no ti she bukum o de kakra she do da sha do sha na desene no o chichim na ni be ba no so no na enkura na risika ni na ya wan wa de book de ba afi free he u ya bi busa scars woni bi no wa de book ba papa said sika ida yes na papa u ni sika te ba de say ni sika ida ni say book we ni say book ai papa ya no ne yere tie doctor si jansa nom usu wunyai ena wuwia wo ho na wonom o yiri bisa wa wo si wajai debia nso no wakekere na odi abehye baabi enti one day o kekere ye no de behye ho ena ne yire prapra na okohu ye na oyi totwene ye afi bra so wose papa ba betwa bi o hwehwe ade ya wo hu ne yiri nso aka kyense waja ansa no nom ne mma wo fi ho nyina nso aka kyense waja ansa no nyom ena ode ma de ayira no wa bie wei wakatum ade ya ben afia ma de ayira wo hu ye wa ko atum
Madi ayira. Odi madi ayira. Odi na ayira so otimi modi. Otimi modi. Odi madi ayira. Enti usi uni sika. Odi sika hye buku mu. Odi kakrasha. Kwaje ni pe ne ba. Odi kakrasha odi. Na o teacher ni. Dabi no ayi dampo o mo friends ayi. Omo jeje dampo. Aha, collectors no tax collector. Aha, ayi for no mo jeje. Omo sama ko fa. Ha do ko pension ya no bosum bi okwaje ne kakra no oba krian de be sheda mu o cheche book bia ne de ko busa no papa mpo minisco e de minisco musumu huru lie no abe mo twetwe amanasa ono so be hwehwe na de ezi adwe na wo pese wo ka sembi na wo se yesi di na ye de na ayo den wani abre me de mu ni se nya pe now and yes we begin 10,000 we do be aduma yes we 10,000 Ghana cedis on said ya bono no so we 10,000 Ghana cedis fa old cedis oje 100 million ye bo pe we mbe hyew ye ka say no oje 100 million oje 100 million said you was what ya say say ewiase evolve zelo na mo be every mu no ekuyo na make say I was what ya say ewiase ekonanim so what ya say enti ewiase na ekonanim then you adjust yourself so what I say kane no asofo bia no mu preachi mu amokenkan bible wo mu phone so enye papa ne ena o mu nyina ekura tablet akese okay so what I say asofo bia no organa ha o se o ti asori na wo de wo picture no wo yire picture kura to so kura wo ye Lucifer but ene ono no picture ene de bam so asofo bia no organa ha oso yo sofo no wo cast enum kura wadwene nya adwuma o ko bunsam James Street ene o cast your friend be a fleet of cars. Oh, okay. Na nyesu atara de. And I was here chire ni gina ho ni bisa no. Okay. Ni atie ne say. Na somewhere ya makeup. Yes. Ni atie ne say abrabo na obo no ho. Say Nyankopon nya nhira wunduru ba bia ye criticize. Nyoma bu esokwa no. E wo so kwa no tum kopim say obeduru ho. So that say. E bia ene nyame aye wadom. Yetua obi 10,000 awo kan usi ei unya nduru ho nti obeya hu deda but o kire bu beduru ho na wo ne de ma wo okura sa be printum sa na 70 ye enti se nyame hira obi a untimi nya hwe ya kan wanu tum wo de untimi celebrate onipa na kan wanu tum e na so fo no mo ka ukenka bible ofun so enya papa ne eno mo nyina enti asori bia na eso mo hwe TV nya ne nanse o mo de krata aba sa fedo metimi hwe TV we ni try so measure na TV na ma me hwe wole me da me dem ana ya no mo de nam grofo de monitor se ye ka tro se me hwe TV no hwe ye bone asofu bi so no so kan se ma asori ba bia nko police eno so wo Ghana ha mo asori osi police ye os ebe sell soldier police politics ne sa na manu ma ebe se unyame so enene manyina ya posifu ya so ne ye ne de akekere ho ba ono akasa mma ne ma won akasa ne ma wa ya de nti we asole ma na wo so mo chi no no mo vim no ubusa no wa se sole ma wa mo madwuma bo mo ebu wa de nyame de ma no first no kra ne yemfe omumfe nkunko muti o ude utwe uti a onya asam ti ne ne obehu na ma ani ma den afida musa ni e ahomadire bukum na ne ma kwahwe ne ma na ayi omo ya omo hye ntare juju no emuhye of fa wo ho emu kan o se wo nyusu spray o nyusu roll on o nyusu hwan ene ne ho bon kan enti honam kan Nyankopon wo ye sure so ope na ni je wo ho Nyankopon so opa ho tie masa umumure mi yanko ha abusia anapa na watwe abo apa ho sema enan da ubonkrata ana yade so dwumadie so amoye Maakye dwumadie na wutie ewa Ahenkan 93.3 FM the finder da ubonkrata ana mede ehase na obroni baako ani tuntum baako bi da ha IGP Dr. George Akufu Dampare da ha ana UK for commissioner ya wa Ghana ha say ononso eda ha say British High Commissioner oba kama Ocean Space eno ononso da ha na krata asemu a wa ka nyina ne say UK British High Commissioner ekwa ka asem bi efa abrantie bi a kire no fix the country for yi bi a yesi o omusu ku obeye ku wo Ghana ha
ya kire no nti ya kire na maame ne kwotworo wo Twitter wa ya se Twitter ho de mpanifo na di wagoro wa kwotworo Twitter say ya kire ne de a yes watese ya san chi abrante ni biemti se ya kire no wo hwe akire ahunu de tuamu ankasa de Ghana Police Service for beye asemi na IGP reply ne se wondi ni fi asem ondi ni fi asem chop your house matter ehun sam eda na se de asem na ye bubruja krata de kakra aba na asen me se National Petroleum Authority for one boss ya bona baso ye no ho so nsem eda ha say asian mo Ecobank for dia tujom cheso omunhye online loans bi omon starting mo bia loan online ti kofo hwe no omunhye ne so ho enche hanu wanso no owura ba akopie mu wa NPP amanyoko no mu a waji hini wompa ye chochorofo pani owura jombo adu ni mfoni da hanum kakraka asemo kanyina se hwe enfonso ye 2008 no munhwe mayansan anti subiem 2008 mfonso bebre no na MPP ye hwe na sanfonso na ansan so repeating hu biem o to we waka kire NPP for no sane be ya nyame ya adom beto aba no bum ede ama no na ja wo nyina aboa na breaking the 8 no atimi awie mu de the finder the Ubokrata ene anapay dia yade atwaso ade ama wo eye the Daily Dispatch na dispatch nsema do de aba no na wode eye osuafo no na hwe enfidijuma ene jade adwumade eso onwanyamfo Alan Kwadwo Kyerematen mfonyini ewa ha na eye mrahye badwani de ma Asen Central eye onwanyamfo eye Kennedy ohene Japan wono so mfonyini ewa ha no na otem se Kennedy sisiam no gasa die wono owakonya kase pa chen eye Alan so betimi adi MPP fo ni mukan enti enwa asem wode aba na owie no say ministers fo bi so mo declare mo asset no eno wasem so wode aba nti watwero mu nyina din anyina de aba ewo eye the Daily Dispatch the Ubokrata no enso emu na IGP so no waka kire eye British High Commission say wono eye vomawo ansemo no onimusan wote say ono ba beka bi odimirika beka bi wote asema wuntiam yi na udimirika beka bi o man na ye no dia nti wansem ode aba the Ubokrata yi enso emu wote say MPA for no boss so ono mo abona baso ese wa public sector leader of the year and wansem ode aba the Daily Dispatch the Ubokrata ni munsem The Chronicle the Ubokrata no ana medeto so dia ma na the Chronicle the nsema bapa jombo adu sanda habiem ya wo kan se hwe ebra so semo so me hwe pa die mu ozen na election da yanimpa o ya wo se hwe ne adi mu nkunim 2024 election no e wo sekia ne ke NPP ya sign etna abenjane so ntino moto abana muntu ni ye papa na nenche no mwanso IGP ne eye British High Commissioner wama samono edaha say Harriet Thompson Her Excellency wo wadaha na IGP so edaha say na IGP ase wo akwatutu bia mane mame pa wo de wo Ghana hanu asam de fa ha ban obi eye fix the country no wo de ku baba ne ya che no a wo de ya asapon ne sen wo de ko Twitter ko tworo de ne enkrata IGP atworo ba no emu oduru ensem so wo mu na wa pa nti o ma tro e de ato no se esoro wa IGP mo soro ho eye Dr. Alhaji Mahamudu Ba miaga mampani abedi echi o say technology aboya papa sesane o mani wa Ghana say se ekwan ya fa so di dwa say abefun kwantempon ne technology no aboya papa enu nti enioma akoso wano Dr. Alhaji Mahamudu Ba miansem a ode ba ye na quotation ode ba ye me de pa Joshua 1:9 ede papa enti ya wunya bra na wakenkan bi okay the chronicle ampa me da asema me kwa homa no so mra na fe yensan entoa so ene asamba kwa ye bisa eye asset declaration eye Ghana mra na so yen public officers yomo ba omo mpeso omo be ye nti ye bisa se de be na mana ye den se omo be comply yen kwa homa no so na yene lawyer Benjamin Techi Antiedu
ɔyɛ constitutional lawyer ɔpanin wabene papa ɛde ne kɔhwetwe nkɔmmɔ council wote me nka no pa yi ma mo akye ama akɔ ababa Ahenkan FM so Yes, many average also. wadaro ma mpom bɔkɔ deɛ No body na dom ho ye. Me gidi say mo so mo ho ye. nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ papa wo buku no na yɛ wi ame no bɛdi nkɔmmɔ na wapɛ baako ama me Mate. No problem. Anyways, reading the law. Exactly, reading the law. That would be our cultural entrance exam so we hear book because you start the preparation with it. Sir, reading the law. I mean, we guidance on everything, how to answer law questions. And then I let students. Yeah, in common. Okay. Asem ti a ne ya to nsa fro eyetietia nansen yete sɛ yɛse will be ne namomonten so din nsɛm bebre no ade aba nanso ba yɛn Ghana ha no mo a ade abako a yehu sɛ wɔyɛ mram nanso yɛmfa nyɛ adwuma ɛyɛ asset declaration yebisa sɛ ɛde benti ɛna yɛn ankasa akɔ tintim dia gu nkrataa so amana yɛ mra na sɛ yɛdi so no ayɛ bibi dendenden dia ma yɛn asem kese osha ade baako a edinya ewo democracy mu corruption enti obehwa ye constitution no obehwa nkurabata bibiri no waka corruption state no one put measures to fight corruption asset declaration and kasa the foundation no from the constitution ya she da bo ye mampanyimfo no bi Edin, definitely including ministers, deputy ministers, CEOs, and one. Ese omo ezo mutimi declare on assets. And our constitution also that rest for the mind in yasa wo asset declaration law esa wo. And also further no kwan de ekofem echeche wo mu ema de nipa bibiri sa be ka ho a ese omo nso no e declare on assets. The kasa asset declaration ana no no de. Asset declaration no you say answer na obeba aban mu no answer na ye be ma position bi mu no wo bakora na me yehu ejapade ne car wode so that in the course of your term na say will be free so no was declare na yehu ni ahwemu se enema ya wo ba de kura wona yesen wo ba ye bia aboso be ye mpem wo ha na ne ye so woni bu be kire ye mu de nti a eba ne saa na no na obehwa prebebre no from yewura yi Rolling Stone no crowd na akwanya no nse da mama ye nti se ye bisa ye mampani for so ma declare message but ye me kai pa yewura ko for time ni abusa yewura Rolling yewura Professor Milstein ni abusa ne se bia ye ebi nye as if say your option a mandatory na the woman is a criminal sanctions they are in near chino and no any point no some have even said is that access no crowd would declare crowd to what end because said the yes sad the first the crowd and maybe no per se yes the or filing pa auditor general na wana yes rekono wono crowd woni wo kwasi wo bi so crowd ha de kuro. Let's we wait to be the takra crash every mundi akwase ma say declaration for money because this may be a same way in a court or national and other bodies are sanctions and kiyenko yimra. And the whole thing they say the criminal sanction too. Now will be and declare now yet the Nico Jam anymore. Now because yes fight corruption they are near Koni say they are. Yeah, we crowd here. A man for us to crowd here. So we see as the declaration there. Now they compare the idea. Now the idea grow. In some jurisdiction, yes, that publish it. They will be as over. We couldn't. Emma, yeah, encourage a man for some months to shame. There's any pan will be over being or DSC, and idea we was over 1 year just to prepare the ground so about baby car. Near to my son, at the end of the first level of the crowd, we have a problem. And you know, the woman in Anna said, Yanchini Panason, you know, what is the motivation for it? Yanchini Panason. There's a corruption, we hear constitution, maybe a corruption. Just a war, Yampany for ye trim, say corruption, the bedi, I mean, to make quayin.
Now, one of the surest way of dealing with the problem, and say I asset declaration regime, no, and attempt to back, say Parliament, and pass a law, no, new law, any changes, verification, yeah, the identity money, but once a check and sign pass it. Because the identity and the not quite to say target and politicians and go on. It goes down to a lot of people. Into a case at the end, I said, there was a time crime said one justice of the Supreme Court on declaring assets. Into a cut across baby, Yamadiana Quaze, a DBO baby, open away. Near Busa president say, on Croft was saying, now. This can even be a measure to vote or not to vote for a government. Yeah, but the argument now, so and say, okay, Sisi no president for ne bar, omo share one appointees in a kete, omo declare one asset. Copium say John will beto one thing, not ye heard date ya, or the aqua certain properties, and as Akofa win aba. Adenti na say afie bia no Ghana ha yesuban bibi maya yankofa bibi meka ho asem adenti na tesa se no so no aja yenyi ya yenya yesimunya din de na yesi be ne sa antina bi wa na edimo ka se Ghana for refie asebon tem ne ade se yenyi na no onza manyo sem no hye mura yemu yemu pii no ya ne ya za manyo sem for politicians. Because these are the people who take decisions that are better directed with destiny. And you need to be to say, I'm your son, and no, not a foul who you will be. So, we are another hospital. Everything starts and ends with it. It's young man move on, and I see a dear need dear chili. So, I buy it, do crap power idea. Or only the only interest in this will be the freedom will be crying, kind of, and some no any open. But me won a media for Monday, some more touchlight that does so consistently. Any panabaya wouldn't the constitution on as as we declare. It is so in a question that so abisa saying near serializing any percent any percent declare. But yen what that the any pana or no or bamunu crap power. One on the other one moment I say enforce against one moment to be your motivation. Especially when there are no criminal functions. And Yanya Sudi, media, Muna was you are the fourth estate of the realm. Momo the other day. Mode torchlight ya governance is where any. From time to time, Momo, my could drew answer because when I had the could draw. Maybe as a John the insurance, ABI just one of ABBDS to see 100 times you. Where the ABI and the Baba were who is but whatever it is, will be an water Ghana or say corruption in Ghana. And the other majors in the panel only no cremano. Corruption a boo. Engines are the way in the Boyami at near Aya. Young Yania for young Shebe, be quiet, bit near your strengthening your system. Yet a PP public procurement authority. Man's always a charge will be in the DC way. One moment is almost home by say, yeah, 20 years when I am a corruption in our farm. Yet two authorities say, where one moment of grants in the adequate and I say, oh, some baby I am so. So what can I say? And you say, I said declaration, I said, when you saw and Tiasiane this in depth knowledge, say, I dear no, you can see John is sad, it will never work because even if it's criminal, no be a reporter, a better than you are taking the panel on. Okay. I see nti ebinom so kire se ne yem fa nya adwuma de a adan na yen nyim free ho kra because e wo ho yem fa nya adwuma nti e wo se yi free ho o ne saafo no so ya adwen mentumi no wo mo nya adwene da yen emra no yen ya hye mra no ada mra no so no adwempo e de hye mra no eye na ya ka se ye de ana me ka se nya nipa na wo no Yedibe Tiano, wouldn't say me declare my asset here at the Hameno. So any pan or motivation to be declared. But when we see us on a party, over here. Into the failure, no free any pan who and free the politician. Because politicians are who expose you know what you may about more exposing me.
And you see what only fear and says, I don't hear you. So make declare my says, this year, China, a top media person means someone I'm a fan. Or no, bring that fear into one your back, try class or bear avoid. Into one answer or tata and sound away. Now, one tata and dear, don't go ahead and blame him. But as they say, criminal laws be bridge, because they be a Yanchi will be a Baradiana Coso and Yanni. I see. Inti council na me se ensemtroni ana Ghana ni a otie anope no. Ono no na dwuma wo beye am make sure say appointees no declare wo asset no ene de we he. No na bibia no enhwehwemu we no ntumi nko. And you crowd here, it should be possible, so you can even apply the Right to Information Act. Say at least Yama will nipa or more declare message. It should be possible. You are not going for the content of it. Send you womb. But your Auditor General yes, send the idea. So you can write to them me perceiving who or more this government or more maye or more fale or more declare message. I think it should be easy. Let's say, because my who baby class them should do on or more starting or more let's say or more declare no more declare near the other. And so when the baby and the other near finding ways say they be a yes information no cry and your DNA sense a cry ben anymore a bemi sa critical information no near the because I think it will be depend will boom run so be 1 year 2 years to when declare as he said. Yes, as soon as his own good declare. You should make it criminal. What I say, because my dear new answer, be a preventive measure. A preventive measure, because it should even go more details, say about publishing. It was all publishing the other as where they publish you as soon as see was over Japadia 1, 2, 3, 4, 5. Would 2 years, ABA will acquire additional 2. Na bia we no kra na ama timamufo no kra bia kwa hwehwem say yes we see there be kra de na yire bi dia to so na say one dia to so because of our declarations and we Japan na we bi dia to so and so adwuma na ekwa akiri nya say we declare asset na no everybody will find a way to dodge the system. I see. Enti say ya where a move a little higher than that. Okay, say ya wa hai ubehu politician bi no asori me wo fie 50 ewon kran me wo 50 ewo kumase okay kan nyina bo wo fie be 100 na omo kan kan sa no eno so omo tietia ye mra ni bi so won dabi eni on tietia so ni ono na wodi na Japade na obodawru but senka ye o man bia ya na me pese me de o man beto to man because we bia with the pace but ya na duru bia na wa hwe wa wo na do wa boga say o man bia na wo yes a pe wo Japade beto dwa ne awuram ya hwehwem bra ba kirem kwankura wunya wi ni adosom entinka a huge information about the state. Okay. But Ghana have who question somebody's wealth. Nipa na politician kura na nizika ye bo wonye adwuma bia kura ye empanyimfo akese be salutu asoso nipa ne so amana ye more of the person we. This is the country. And your problems no kaka na it say ama we lose hope. All right. Because and your politician, me say some your politician, which may be sika through me brother. Na me brother and yes katam. And one your politician go and you musan view. But you say obinya bibia so sika dia so obrena wunya dia ope bia wutime de. And ye obi abo abaso na we enjoy. But ye hwehwem hu say ni sika ni clean money answer. Ni ye ja wo sa. And this are dia ye development no dia bebre. You levy about 10 years near the Suja Baby. I see. Council ma young fancy hana a woman a be front was my education ne kakra baby as see a drui omun time declare. The slow assembly na am kakra. Am say ye near baba ko ne be wa. So we say it be told that
Emma Yachi or Mabon table or Mochi. Film of the cinema Rakosa said, hey, no, my said, yes, you are quay and you may be drew need the Nanka Ghana, the baby the fire one. Sank an ending was he say you. So be the bonny, I didn't call. Court on Kwan would dinner as a court no crank cannot say I didn't as we were the bonny, make sure any more the bonny sentence or no. Now, you see a boo be a chikra, a way a musa, separate punishment in a way a musa. It's Michikron for near Canansa. Ye Lenchino. Wow, yes, I know committee offense you. Obian fast power and mount, and I want to win what I said, maybe a many be crew for the Embraer Shini, ye Nisha law or Ghana, and ye ma when he be to me say, one session and Mara or Ghana. And the other two princess or him pofro, a crowd to me. And you know, when he be a neat side, we know. Say, you to me, like I say, yet the Achua will be a debonia, Fanico police station. Now, system, no, and take it in a course. Say, you may be a quail draper, to me, son, by your team, ever will be a punishing one. Now, and yet, hey, Yakoya cheaper, Yakoya cheap, but I am for me a little woman. Yeah, some no passa. You know, you're afraid, MC, you know. And all condemn we are not video or castle one morning or in not na ye and one. May a Ghana ham quantas will be the bonnier as well. Why you we positive then? Why we a positive then the can add why you're over here. Mimi who yana me ne obi e preso kakra. Ama onipa no so send a message catch them say sa right no kan hu bi na sisi kra LGBTQ de and also be pie Ghana ha no emra anasa amamre ne amane a ewo wo mo ho and wo de adwuma nti don't you think say nipa no pa so nipa no na o ye lawyer ni anase o ye onu ana atechire na law aguniti no di bu man wo Ghana ha na sa question na kesi ebusa no say emra na wo Ghana no wo years in chain and onu and what they will become native knowledge, any knowledge and wisdom, and what they bunny mind. We live under rule of law regime. The Amrana Siano. And today, okay, in the murder, the highest crime. Here be Kungupi. And there's a is you a Ghana. And the unknown because the way this you are the coordinator was the only way best of us are the way is a Chiwani movie. Will it be right? Debbie. But will be until you training Ninia and Sana and the 80. Thank you, Ujana, and go to Chadibata Karimun getting it. By a say, Emra, the Emra Siena would get it. So you can't choose the law, some aspect of the law. And now, me say, Emra no Nipan one chere, and said, be an essay, which is Emran, win a criminal. What you need to me is what Ghana has said. On only argument, based on a moral fabrica. Per se, your best say no. But I'm saying, or mine, moral fabric, or mine, and yet say, the protectors are. Intina say, will be who begin up on take crana, yes, a criminal act. Will be published nude a says paper, a criminal, ya prosecute. Now, there was into the Wobakra yard, ya, into the Woba, into a party says the banner, yes, I ran or bonus, Anna, and Emra Ebijana. You can't make us say, no, we can't decide, I know you or mine, no more than that one, and you, sir. And you walk again, and one, I say, the Umufia country, no, no. Wa municipality. Wow, Mufia. You can't do that. You justify near man, not a year, and near me also. A family basis, not accuracy systems. And they will be a pisca, tears around your J family one a year. What you say? It's in also war, and your punishment in Kwan. Alternatives be brave. Yes, that's a problem. Nankasani how? Because we'll be afraid we shouldn't buy. Sir, you treat you will be a year. Sex, yeah, dear, and cat, taking what to crana, and penny for cracker, you can see another. Won't be cranty, you can say, we can't or be breaking up on take crown can the private party. I won't be moving because I are tea and penny for said that you see because of a near my debate if you engage in it.
If you are breaking our system and they say no crana at TSC, instead of going back to correct, no, we give a punishment and a bebwa. Any part of what I be. Let's revert and deal with the problem. All right. Enti council said me kan no yedi besi ha na bibia ni ayasan ababiom. Mate. Enti ye constitutional lawyer Ura Benjamin Techi Tiedu na ekotwetwe enkomo. Wasan so atwotwo law hu books ni bebre no a ba ku bia makenkan a aka akra na mawie wasan de ba ku bia bebom. Eno so ye hwese ye nsa beka bi ne yakenkan eno so kakra. Enti na afia sa video ni sa wo ahu bi. Who video amoka wasemi. Share. Ene wo yo hoho. Ya kire wo mo ene de o ma bo o mo di dua bi asi ho no mo de o mo abom. Ene ya kire wo mo nsa no mo nan nyina bo dua no ho. O ma ye den. Yesi o ma koda. Ena o ma san uploadi o mo nano video di ato social media so. Ena mpanimfo no se da bi o ma mamre. Enyo mama ne nkyere saa. Etinka. Originally no na nka omo be bo omo 100 lashes. And omo pleadi ya. And omo till so ba 20. And omo de ponko ebribi. Hwa wo mo achi. Wo hwa wo ba na chi pa otimi say yes. Bia. Chi nyina bia. Ewie ye no na empanimfo ahemfo wo kroni mu bia nya akukuduro. Ami asa the camera si wo so. Asem wo mo kan se eyo omo emra wo mo ahyehye wo ho. Se first no net akoso wo mo da no mo de abeto abonti da no mo hyehye emra. Se e free sa abre ne ko no ye kyewo a ne ye de be ye wo no. First no mutimi de beto social media. Onu obi da no upload dia to social media. Onso de pesika. Baby a Ghana no enya Ghana mpo. Enya Ghana baby e wiase no. Sisi e wiase no. Ade a edisie. Afede mo ya na mo de abeto social media so. Serious you have phone. And now me hu video bi. Normal call. Is it club or is a pub? Me kame kire wo se eho. Ababa we bi wro ne ho. Abrante we bi so wro ne ho. Pub na se o. Club. Emma Branton ne da wo ho a enipa o me se obi na ko hu ye no bebo mamane a anka ne gidie ne be bibi enipa emma wo ho mema wo ho baby o mu gina ko obi nso ne get ho no mo a ensansi table so o mu twetwa bi sisi anu ya so pub no mu bia no mo the secret room machine eno ye friend cold room me say abo de wo kan minto anu ai ko bantama santima ntem bantama ko bantama na uko tufu ai emzo tufu ko fa not state onu wono ma sa na mu wono no ye no emienu ebohu mienu eho Las Vegas awurade obi atra santima ntem bi anima yiwe eho ma se odi eduru onu market wani o wuntimi hwa yi wani me say afia ade ye secret me secret me hu ye me hu dwiri me enipa ni mo me kwara me feel say e ya aburochire because we say aburochire na say na ya nsa nomone ma ne Ghana ha what's commentary ankrofo kan wachire Ghana fo e ka twi pa Ghana ha yawo yade na aba yeso no oni enim me say samuni gen ne wro ne ho enipa nim wro bibia bo naked Bema no so bro no bo naked. Enipa pub na se o se club o se ho ho no. Mbeyo. Ya bo ani wodua ma. Awurade ehwa a omo de bibia tetare so ha. Mbeyo. Ena ebi te se obi kura de wote nche kura wayi na ni kura wo nom. Ai ne nchan table so. No wo ya jiska na so wo ya. Say anije amro so. Yes abasa ya na ya chirije. Okay. So I say omo de to chacha. Oh, I see. Obetumi aye ontumi obetumi aye. Ni na kwaye ya broni. Engineer dia atoso. No wa ya jini sika. Dia atoso no wa ya jini sika na ko ne baby. Me see afia. Manini. Me hu dwiri say Ghana ha. We nyina nya ntete a ye kan nya bi niu.
me ɛyɛ ne nyina na yɛ ntete o yɛ wɔ nipa ni bi wɔ no mo a I understand them. You say, okay, kind of Bible. I say, anybody want more? They will come and fulfill their Bible kind. Into almost man your Bible kind. Bem. So I say, into again something you know who I was say, what you call movie brave. You anybody want my was some man your Bible kind here then. Bem because Bible in chantro. So I say, into your anybody want more ye Bible confirmation people. They are just confirming things. Hey, menini, one naked. Hey. Just say, when you're about phones, hey, no more, oh no, there's no more, yes, and some my phone, yes, Menka, who say, oh, can't you hear? Oh, I can't send me well. Oh, we're never here, and Kawaii. Oh, no, to me, yes, sir. Me who dream me cry. Oh. If you can see what's what the young couple is what they need their channel. I'm missing what Jeffrey is. Hey, Miss, me who dream me. Na video bin so a me hu ye akwa SHS ni akwala ani university ni akwala. Omumienu eda. E woni pam. Da bi we de dem mo record. Na sadia no sukura free hen. Omo de disco, omo de here from for the ablofo no. So omo say we omo say omo ho. Na denti na no boyfriend bed na be ube video. Say onye wukunu. Ebe mu so timi take disco. Boyfriend na ekunu kra na ehu. Ono kunto kwa sesi obetumi leak. Ba ebi mu so timi take. Ebi mu timi take. Ebi wo gidi o of him. Boy, o boyfriend. Ah, o chine betumi egu. Na one ni awone ne kwakwa ne kra ye adebone kese na wasa nya kukuduro say na video no wo mbi e kasa ba akope hwe on video ba akope there be o man na me hwe na video nim no ho chesa ba wampu antiem kakrampo won so ne ho mpo se da ho no onwini se ya Any Giankwa na me say hey obi aboa chese oh ahumete oba ehu enra video ba kwa no so me hu ye akola no hwe obe 2 years ena omde na call we base na mpanimfo no abọ mo dia no ma bobia makola 2 years I tell you my say be hu amawa Brony and Ghana bibini 2 years I tell you na here say man boku mu akola no so aso ade ni mu said wasom yie ena wo twe bi na otwea na atenam ne bo na ono akola no 2 years no no ade ne nse ebo ne bo no hey wo de me ba me be yi a kire wo say boku na ne ba o kire no jabi wa jabi ti ase na 2 years na wo empenifo mpo de mpo ko sisi empenifo great omhwe afena abowa besiumu besiumu sisi adi ayedi ayaka o ayedi papa ayaka baby e wono ayaka na efo wa se for front ase ayaka extra time na fa wa fa o amfa wa amfa o sisi adi je se de bi esi obi trim bia no oye yes yise na ni ahu bi otrofo no se de dance ni wa abrochi yise na ni ahu bi anu ati na kunwam oba abemo wa kitikiti oba oba 2 years hwene nan wo so ne nan wo twibia no wo so ne nan mpanimfo tete ne sabo ne bo we owia brabe no obebo owia ba tutuo future leaders twibi one leaders we mun kan ho that we leaders we dey yempe ai Facebook phone nya ya ko mbehwe kakra no oti plastic mehu say empanimfo tene nchen fa kire wo mo no mo hwe bi empanimfo tene nchen aha enie dabi enko sa kakra o dabi wachia no no obo de say bo akla kitikiti o nei ochia no me kwa dem mi said ya oye ni ntin ka wo bejai no asabo bi no asabo pani part ni nchen yo pani part ni nchen ai modern word o watwe bi da me dey
Yeah. Was a madam. Oh, there be what's I ever found. I know of friend. Say your friend. Your friends are many 2 years meet. They are calling. Don't some pimpe mo say. I your friend. And penny 40 in Chanyo. So man the man. Say, now we are chini a bonnet mark. Oh, chili now, or yeah, and I say, oh, can I boom? Penny. I tell you. Wait, when you do bad view, do get a ring out the man of Branson. We can't know. If you do get a ring out, wait, meaning it's a 2 years ago. It's about 2 years. And I'm penny circular Nibia. That be Oyakola. Penny circular. And Madame, Monfa, the account was my near. Adio. Adeng. I won't find a ceremony in Concord. Why? Colani being so dear. Nothing. Naturally, no mass wording. And the Tiaka who? A crown wolf last year, no. One fine channel, one tiatiano, or Kakwasia, a bois, one mono. Now you owe me bandy and anwate. Oh, you know, bed guy, massa. When you're doing fear do and near beer, and now crown on fear do. Near beer, say who? And to our not one, yeah, no, when there's soon crown what ya cannot tum. As soon as I know the net trip, as one, we say, or bear stubble. No one cannot want to. Ah? I could only soon, yeah. No, it's not going to stubble. Woman, I was out to know. Can I lose you? And the audience uncle. So, yeah, Gagara. Oh, yeah, Gagara, moon. Quantum. Oh, maybe I catch the quantum around India. What's actually the band on the shoe and the baby, we are not to a fan. Please, Adding. At no way wrong. To the informer. And the informer, the Bakatano, and what they are to go, what they a year Ghana man penny, Abede, Dr. Laji Mamudu, Baumia, Infonia Ba. Now, or say, sir, economy no, said ya no masibia ya nedie. You see, ya can't to my pomano. Now, when walk to us, a year Africa, Development Bank for no catcher on so much no much before you ask me. Said the baby to many scaboting a car cranny and economy no. Said the INET media says no ma and once some of their bar. What just a nipa yeah a hanum 500. One so ya do ma fantitima. One baba shano ma boa said the beya ensure nkrofo tom no moto na nam won sia do no o metimi ahwe na o ma toto nyoma eho and once some so what they about the bokata yi emu ase orua eye Alex Sebefua se eno anu no Segbefia Alex Segbefia so no ministers nbia I can know a health minister yeah yes ono so why then omo say informer bi send no e kwese baabi anti ne ho nsem boboba no se ne yandi ya betomi de Asoja wo ho. Asoja wo ho. Ebedwo. Isi aso o atetete. Ebedwo. Ebedwo. Jana so. Ghana light na toss say ya. Hey do. The informer the Bokrata mu nsem ode ba ye bi eno no adeheba ma. The Ghanaian Observer the Bokrata na medeto aso Dr. Alhaji Mahmoud Bamiafo ni da asemo Kenya ne say 21st century ni ewrem no say yamfa digital anka ho enye yenti digital de 21st century ni ewrem no e o shekete nti na Ghana yeso yaji abosu ko ba no na enchan YGP na tutu bi dia man British High Commission obabesia no fe say do fi asem ya troni twi ato abam do fi asem o ma me do fi asem na asiano manso aban no apal eye officers lifeguards officers beye ohanum 500 yeah wonom so bebo ma voter league wonom buati aso obi atonso tongron wayira ede ti atreni wo mo sene beye ombetimi edi wonom no akwani abana enipa enkoda esan emu na enche wonom anso ene ya tro edi atwa se party gurus ni bi womo eni je John Buadu hu pa ya omo ye campaign gidigidi ama no general secretary no one person wo san wi ni ye ho nsem so da ha no mo
na deputy finance minister Dr. John Kuma foni da asem wo ka che mabunu nyina ne se mabunu e mo so de wako you start program no eboba it is rolling coming anunti no sani e die akomato ye monko a mo nyina mbom na ye nyina ye nso you start mu obatampa program ye bi you start nso be ye ni nyina enti the Ghanaian observance so emunsam eno no the daily searchlight eto ne kanea no ensema wodo eto so ene watintim dia bai wode Ghana man panyine abede kire Dr. Alhaji Mamudu Bawumia fanyi sa dia babiem na wode ba ye no wochem se digital no wose digital no wo 21st century wo mi die must was so maybe I say wode betu egu akwamu tinani bla bre ne won no digital dem ye de be digital into wode aba ho asem eda ha sanso na Bank of Ghana so wode governor Nemfonyi ede aba Dr. Ernest Anderson and also kire mu say ECD no and also so egusu a konkan etumpo pa ho asem wode aba wase occupy Ghana for no matter twensam so de akoma land minister and wasem enso ewo de boka taimu John Buadu ya twetwe for panyi the New Patriotic Party amanyuku no wacha so no na osafata say general secretary no watwa so ebiem we the daily searchlight mu ensem the insight the bokrata no ena medeto so de amao owura bi mfoni da kakraka Professor John Kachi asemo awon kanyina ne say Ghana ha say no say economic crisis say ya ho chire say Ghana sikasa munyanya no laboro ni doso ya pebosia bododo aban ya bobosia gba ti wo bom kokko oye economist ti wo bom kokko say seni omo bobosia nyafo left and right center na too much doso dodo doso dodo na de sorry akwam na akobobosia sorry akwam Ote brofu nti na okwa sabe kendi now ka uchiegu ormane neze another danko kufado give him 10 billion near the amaye na santa ye diaba ote brofu nti wose brofu no yemfanya bibi wa ha na yenya ese ye bobosia bebrebe na mwa kra na brofu etimi ye bibi na se brofu ukwo broni wa se brofu na ade ko yi no to the yes I am team fablo for nyanwa he krom ya de brofo ne bibi ha na meka so wa ko de ahode ni nyansa mentality no adwe na anya adwuma ni pesa no so ba ba I am fablo for nyanwi o se fablo mo kwaji sika no mo de brofo kwaji ba mo fa nyansa fa sika ne nya bibi ene waka no na dem kwaji ba me ehue da bi Kopeke for me Chamber of Petroleum customers consumers we mom consumers and trying to tiawa efre no Kopeke no one any Institute for Energy Studies IES for oma committee apam na se mo kanyina ne se nyame anya domu a asam baba na samu ebeba nyina ne fu obo be kosoro fu obo ena gas ne yuzu ofie no eno nso ebeko esoro enunti Ghana of Chamber of Petroleum Consumers for na ekase yo na no muntum prekwan omo kasam muntum mo kase prekwan ya batum na nanse no meti so mo say gas bu aba fam kitikiti eba he mo say 5 pesos we say 2 Ghana ye bebro ye bre anu utum anu atum bum na ne yamusi atum bum ne eto na kakra bi ape ti wo mo say anhwa ye batum ti the insight the obokrata 1-2 bi am yi free mo eno no Ghanaian publisher the obokrata no na mede to aso na opapa da ha o opapa da ho soro ho ayi was a Greek minister asem na making Dr. Free Akoto me chiachi mama kwa ba de bo achi memu mo amotia muntimi nya soundboard ye bi mama na musesu me hu no wa hu no wase ne ho ye
no was Western region for MPP for Mabuno more. Almost somebody stamp was since say pine. MPP for pa. 2024 ya drama koto 2020. Obi ala nim say agodo adako. So me ani be busi say tam the stamp was since so. No me na ba. Ayi me wo enamfofo anyum tofuo bi. Sisi ya no. Ebinom aye enwom mienu agu ho. Oh okay. Mienu di ama Alan. Ana mienu di ama Bawumia. Oh okay. Ana mienu di ama Kennedy. Okay. See Kennedy ayi so. Ah, comprend. Nti enipa miense wa ye nwom agu ho ama wom. Nti omu bi obewi ni bia no wa release. Strategy. Come on. I do say enwom tuo ni nyina no na ode ne din no ye enwom na ase simple kra. Bawumia. Ba. Number funny say. Monto ma bawo. Na obi abota na me. Monto ma bawo. Ene na Alan Cash. Alan Cash. Opoku na mahara mo want to nyum bi. Erade. Onde kana na do de obeto. Na de favorite. So na de. Na do ba. Opoku ba che Alan Cash. Ene etre se de wo ye di say ya pepe. Adim. Na ayi na papa ya wat akoto free so enyom ne abeto ne say. Akoto free. Hwe aka mo nkrata no do. Dabio mo mi na dia mo ye no mo we ye. Aka mo nkrata no do say. Yeah, enka ba last one amakan yi. Ai, ono azu ne de ni wie. Ayi. Mo wi ama me na masene yanko. Ono se le space. Papa ya meka. Papa no. Na se le blofo so pa obuo. Si wo su one na se so ko yi ko. Blofo anka adu asafo kra. Adu asafo ka yebetie adu asafo ye pa chew. Sa e ka blofo anka yebetie adu asafo. Ye mpe hawo. No, how do you say yempe how? What's how it's done? Or how do you know? Yam person me say yempe how? Crack o memu. Aha. What ye baby e won wa ye. The same pie bon ye bo. Say Awurade nkoso en krakra yen. O hayen so. Ye koda o ma de enchi yen. O me nya aduane ni. So ade ase. Aduane so ne ho na wo. Aduane ka me ko be man kwan ho abenye bi adi. Na wona me ava no ma ngu akwa za be man kwan kwa fa aduane wo na be no abu. Be man kwan be no. Be man kwan be no. Yati. Enti moma he nwene ye ho na ye nko ye nimu ma be na bose enti abusia da bon krata na no na asie no atwagu ene nso ye uku ada ene esen hye bosomi June ase ene nso so eye enafua makomako oha ne aduonum emienu 152 days in the year 2022 yeguso kakran ye ko days ya me kan ya mama kai time ane ye kwakotwro yen wasi no time ye kwotwro wasi bonsi ye kan days ni saa ya twregu yen board no so ade e chine ye kwa ane apepa ade e chine ye kwa ane apepa ye de ni saa kakran na ebre no so ye de kwakotwro yen so he mama we say this beautiful daughter very glorious birthday. So happy birthday. Enko emfamao aseye ekuya elikem amuzu. Ene your birthday aseye ekuya elikem amuzu. Happy birthday going out to you. Aseye elik Yemfabium. So happy birthday and confirma aseye ekuya elikem amuzu. Today is your birthday, live to be 93.3. And this best wishes from your auntie Dinah, your parents in UK, your sister Ayram, and your grandmother Mavis. They are all saying that live to be 93.3 and beyond. Safa, and I will see Fabium. There be me san Fabium just say Secretary Ninki womb. Anyway, so 54 minutes after 8, live on Ahenkan 93.3. Aseye Ekuya Eleke Mamuzu.
happy birthday to you. Live to be 93.3 and beyond. From your auntie Dinah, your parents in UK, sister Aram, grandma Mavis, and the rest, they all love you so much. And UK woman need name we UK woman name we pa. Anyways, yeah, that's it. Brave. Enti enche yebeko Bremu Central Municipal Assembly. Na yakodi honson komo kakra. We add the message about my main kind farmer no say may we see Ghana Black Stars good luck. Ewo ene game wa omo ebe boy frame me Kobe me wo achima chance me pa chew. Kachira yisi fuo pain. Say omo fo yanka ni amayen yo. Omo fo yanka ni amayen. Fitinra. Isi fuo de ne kafre kadwo saa bepem ne wo mo nso ye. Eni tie yen wa achima chance me no ka say inka ne ani ho nti kachira wo mo so mo nso ye nka ni amayen. Yate Kobe dia ono so di free achima chiase e dia ba no sanso na we nsem Mr. Obo good morning enchia sonko enkonfama amasafo wa David Addison ene midin amasafo wa de he ne ene ne wa hai ono ne atwe no e na David hwan ma me hwe din ne biom atwa fa so okay David Addison so ochia amasafo wa yo yate amasafo a atwe wate why that's an inchia that's a pa Unisem Cement Ghana enso sia no payment kan kire wo se cement no papa ni nyina wo mo hope ene wo ne akaka ho ni nyina ekotobi kun ma awe awuo ye kan waso odin na akokotobi a ene wuhie obi a na kire kire wunsemu kire no okina na wo kire kire wunsemu de kire no sanse kunkwachi kunko ni yakoso agu so Unisem Cement de okotobi gu ho no mo a enkeki edi nadodo sen kora enye hwe Samchi Enterprise adawro ma watoto ahasuo mu akonkran akofa de aba wode abegu eye Amantra Wache Junction New Story Build na ebesi ho no mo no wode cement na begu mu se ve enti dudu obi a pe no ko a onsa beka bi ebia na person ye agent na ba bi a wo no ko tonton bi nso a wonso ba onsa ebetumi akabi wode ane se wo be fresh 0243 583190 0243 583190 fresh number no a ye beje so na enkomo aka nyina yetimi edi we mason obeto cement ne box be se aduonum ne yeboro saa ye wachede kama ye de ebema wo me no e kasa Ijakwako Enterprise enso so se omamakuayo aya akono na nsen enti mu ananka kane no kuayo aye denden ama mo amu kwafuo mu anamo ti nsuo sanse apa wu kotwa no obeba na wonsem nyina si cheche ene Ijakwako Enterprise ba yi saa de nyina aya abakosem sanse ye di emfidi a edi dua no ba ye de aba eno ne friend manual seed planter machine and it is nkatie na wukodua ebro beans emo tomatoes anase meko ena wukodua Ijakwako Enterprise wo manual seed planter machine no wudi bedua ni nyina kama emo nso na wudi anso aye the rice protector net kama wo de be se mo ne so na enoma medi sesa nkwala no kugu afuo nim omo de kaye de titi nipa me pa chew enei rice protector net no aba ma wonsan kan wo de nyame ya adom na se enyini na wutwa nso a memfa wonse ntwa ma emfra bo ye wo motorized rice harvester machine wo ho a wudi bedi se adwuma no netimi abo a pa afei ye wo fertilizer hodo bebre wo ho cocoa pesticides ne nyama hodo bebre a wudi gu cocoa so no so eno so onsa ebeka bi ewe yen ho ama cocoa ne no ba ya hodo ni nyina asodoso eno achi nso ye san ewo manual fertilizer applicator machine wo ho nti wo de manual no a ebe apply fertilizer no kama a wo brebia enim ye wo ntuta hodo bie te se ntosi ntute meko ntute enkuruma eburo jene ye woni nyina bi wo yen ho no mo a wo ba onsa betumi aka bi kama afei sekan ye de do krokro ya ye hyede kwafuo mu ye woni nyina bi wo ho fidi a ye de gu enobaye so ne ye frɛ no kafo no nso ye ton bi new edubia se ye commercial bank no akiri ho eye building na edi kan no a first stop ho adansi fum so Islamic mosque obehunu yen e wo ho asen da man ye ne agric office no e na edi animhwe adansi asokwa de mra oboase kwantempo ne so ye ne presby asori no e na edi animhwe kasoa new marketing so ye wo eye Coca-Cola kwan no eso
0243 335525, 0243 33 5525, and a 027273 6003, 027273 6003. Jakwaku Enterprise Omaba abebwekuafo pa abusia baby ya dro no tie we ma ye wahu ye ba ye de aka nyina de beto ato aso de ama ye ba enkomo no dɔso ni aka wom ye de be ma ho Bremu Central nso so nkomo ye de be ma ho afa ye wia ene nso se TVET wo ho ye de no nso so e de ebe ma ho tie we ma ye ba ye to aso adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo gba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wadwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so we pe unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha we be ko some cheese enterprise your amantra ya ni Dukes filling station and di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and our foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewa de free some chi enterprise and di aba achim dan amantra ye ni Dukes filling station edi ehwani mu hey akwasi hwade ye ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so ofiti shop wo no ah bra enyo ne kanfu si horse engine oil man no oge ene ne kyerɛ PSA bra me na masam ni o akrabato yakasa se seahorse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kyɛ me dwun ho won na via de akra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil seahorse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afa motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 enu ena riders and mechanics e wo se mo use you unua no kure wo mu ni say seahorse product ena ye papa ane bonso e wo form semi free mu fia e free na kro seahorse engine oil nkoa na begu me car engine mu ene free seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua ago odane ne mpotem we munya so na me won sempe bi de mamo 2A baby diapers na munim etode bom ma no sei de yasesa ne din abeye next baby diapers na wonim yasa hyemu kena ama ekọ nanim jie esan cotton dodo ade awramu nti no o the next baby diapers ebo wo ba ojo so sign ne to homfo ensansan bia entingu ne to ho won sum fan hawo oba ne yeso comfortable etu ko kroma asensuo cotton next baby diapers fabe boba no na ne ho beto ne safe form obenya next baby diapers ewo be bia opedodo afre 0500285000 na monsha nensuo ema amubu monsanso ye wo next sanitary pad ede mamo next baby diapers mama fra hot so mo FDA afitwe sa edwede nkrato yi mo agye atum se eje. Hello, Wofa, Mekot Health College, Auma Miko Yenti, and me your medicine counter assistant, many a GE. Ampo, Sawu Pesa, we your medicine counter assistant, dear, and your name Mekot Health College, and Aubeko, where your medicine counter assistant certificate program. Yeah, you school in Suma 1 year where we MCA. Nanswani Pharmacy Council certificate. Na dia ma one dance on the say, Pharmacy Council Ghana, and Jiwania Tum, na your mouth free IT training so eka home. Admission Gusua Ekoso,
Enti Mansenka forms. Ye were 2 campuses. Aguna Swedro, ye were Dakwan so, Kaswan so, ye were Congo Villa, e were New Market Bodiase Kwan so. Ubenya forms ni bi e were campus mienu nyina. Anase Mekot pharmacy shops are hoodwo e were Ghana fanan be bia. Ni ye 2 campuses ni nyina so e were hostel wo ho. Enti uni ha ukra. Na se wo pe enrupa so dia. Eni na ko Mekot pharmacy e ho na ubenya nupa. Ghana eni amono ne de. Fre 0592 522 111 ana 0244 640975. Mekot Health College, you say health knowledge is life's wealth. Se open mobile phone papa and kwato a usudia. Then one big sound phones. Your original phones bia away as well. And the bonus so free papa. Se open Infinix phones, Samsung phone, Tecno, Motorola, Nokia phones, iPhones biano. Pomodi na braya say na brabe to be cotton. Afa ye swapping. So mobile phone open so se sound near mouth for fra. Opape, you bet to be a mouth for fraud way you. Afa ye laptops in abio, ya sato to laptops. Afa mobile phone no so nya how bia. Pomodi na fabla big sound phones. Na fe your mom de repair mount. On the fuck I say to 4 more. Phones no so ni bo free papa. Any laptops ya repair any sound tone. Baby I be we chikwano. E of a JB abrosa kese nu. E boga fish up. Who bet to me a friend 0249 653780 and 0248722049. Big sound phone, mobile phone and laptops papa. And just what else? Admission. Akim State Senior High School. Ya sha si a yasan AJ afofro. Wana wawie JHS. Okwa SHS. Ya bie ya apro ato ho. Ya courses ahodo. Ya business, general arts, home economics, visual arts, pure science and technical. Neti ya science so our boarding facilities. Ya wa special room ana enuane a ya papa. Ya wa laboratory, visual arts studio, food lab. Ya science so our modern computer lab. Ti dia now pe. So pesa wo tro remedials nso a. Ya de oba fan kire mu busum sia pe. Na nkotro wasi na. Ube twa ne prekompe. Ya wo teachers fo a. Omo ni mu ade na omo kire ade a. Omo ho etwa. Awofo e. Ene ahwefo a. Momma antumi antwa wasi. Sane tie bia ma anwe ho fa ne bra. Ya bema na twa ne prekompe. Na ka ne hu se. Ye gusu a. Ya je afofro a. Omo eba form y. Akim State Senior High School. Ya wo Akim Oda. Ya ben Akim Oda Ohima na himfie ne pe. Ubetimi afra ye 0556 409040 anase 0207163787. Akim State Senior High School, the greatest in the East. Akim State Senior High School, hard learning, easy passing. Amafo mi chiechia na mi busa se wo per fridge deep freezers ana ayonwa ehe na benya bie ODI Electronics mo oyiwa na emo no so bi se per microwave per blenders per gas cooker ehe ana no so wonkro ODI Electronics edem obi hia kettle TV ana se rice cooker misro ehe ni wonko ODI Electronics edem yopo afei so obi per washing machine ana bread toaster any mobile phone ne ho akade nso a ehe ni obi benye bie ODI Electronics oyiwa asempetia se wo panyoma ebubo so bie nyina to ane bo da form na mu akwanya na twene kakakra na fa wa de a ye delivery e de ko ba bia eye ODI Electronics ebusu say tam enyoma papa bia wo pe say ye TV rice cooker washing machine bread toaster deep freezers freezer anase iron fridge microwave anase bibiti say kettle and a gas cooker ni nyina ODI Electronics ememu anya bi at a very affordable rate. Umo kakra. Emfa oni babia wo. Di ohia ne se. Ube friend was 0550 900 600 0550 900 600. ODI Electronics. Babia wo bia. Utua ka wiepe. Ye delivery at the mouth. Open so a. Ubetima be pick your product. Ewa Ahenkan 93.3 FM heya. ODI Electronics. Ye boy. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Abusia yeda sibebre se matwen yen yakoto enkra ba yakoji sika kakra guebutum ehu hia pa. Yeda wase ye toa so dwumadi a ugusu awutie no ne din de Maakye menso ofremi obuoba ofori amanfo
Kotoku Mayor, the Commander General, yatena se. Na senemdi kan ka kire mo no ene yebedi nkomo yebekọ Bremu Central Municipal Assembly ni yakodi ho nkomo sene munim se wuku ada bia ye ne ombo nkomo no sa pepepe ne nso yebeye no na Akim State Senior High School se men kan so ma bi o mapono mu ato ho no mo ame no wo ka sei 2022-2023 academic year biometric registration the map wasi May June and a Novdec non so eguso ekoso General Act Visual Art Business Home Economics General Science Technical ni nyina ye kire ewo ye ho ye boarding house e de ma ne mema sanso na modern computer lab a mo be ko ho no makosua nti unwie no unimu mouse ye ka mouse an kase ye kura obehunu se mouse no eso ye another part of a computer so that I say Visual Art Studios so ho a wo be kwakoye practicals ye food lab science lab e wo ho no mo bibia e wo ho mo betimi de asua de ama nyamusua na ko yie kama pa atim odan kutuku ba hema ne fie ne kwan so ho no mo anasa atim kutuku ba hema ne fie ne kwan so ha na ubehunu eye school yi ewo eye anwa friend was 0556409040 0556409040 and 0207 163787 0207 163787 Akim State Senior High School yes hard learning easy passing ma minkoma ora e champon akwaba ora ya e champon minia apomba ko de nyame adum no pai bobo na assembly so te saying nyame adum hoboko ye de radia se enti na watwetwa mu no na ye hwe E11 ene ye toa so wadaro matiefo tio yo meda se ne akonya de ama me obo we de na adesiman obi bia wo tie yan ye ma obi bia ache ye de nchia so fi ye Brem Central Municipal Assembly hono so e de ma tiefo enyina afi ye maame MC Honorable Victoria Edu enso ema obi bia ache obo se ne ye nyina no se ne last week ye ba ha no e gbogbò mu efa yi levi ho ensensem no mu na ene yes ado esco no ebiem na yetim ama amanfo asate encheche no ase if se bibi e wo ho na wonte ase eya obi fakwati kwa aboni bi so ai chinchimo nsa ayiska aya na oseni esiti enti na ese yetimi cheche ne manum ye na ma obi atimi atene ho ase ye yi levi na ye kan nyina na emse na otwetwe mu no kiremu ese ofa abefu kwan so asan ni sika ede ama eye unua bi wadanfo bi ana wode to ade ebi se aban no aye se yi levy no rate no eye 1.5% inti sa 1.5% no aban no ekire se eye oman no ensum no dodo na ana eye sa mobile money sika na ye transfer de ma ye nuanum no or transfer fee eye 1 cedi kwesi eye 100 Ghana cedis na aban no ehwe se safo ni nyina no si otimi hwe na yi levy no ensese omo eye de etua inti aban no ayese obi bia a obesan ni sika eye 1 cedi kwesi eye 1 million no nyade abetua so eye yi levy na yi levy na gise o san ni sika no bro 100 cedis na de eguso no aban no eje ho eye yi levy na yesre etifo se eye last week no bibre na abusafa ne sika no kra na aban no gia ode beye na yebetie si ho nyina na yabubomu na obi ehu ne sika na aban gia ode ebeye eno nti yesre etifo enyina biem se yi levy no se ofa eye wo phone o mobile phone na osika ewo mobile wallet so na opese o hwe sika ewo o momo wallet no emu a o bobo eye o machine no press ya na ko hu sika na ebi a wa pese o do mosco na hu sika ewo o wallet so a o hwehwe sika no enye ade a o pese o hwe wa account ma enya ade a o yesa eniema no anase o yesa adwumadie na obetua yi levy wa account mu na wo check e hu sika ewo mu enya ade a obetua so yi levy se ebi a wo MTN number no na ebi a osika o momo account mu o send ne dia akọ ebi a Vodafone cash so wa wo information ana wo so ede a se mo hwe ya nti na se Ghana card no obi a link ne de
ama ne sim card no saa sim card registration na ɛyɛ no ne ɛyɛ bɛyɛ sɛ bɛyɛ a ebedu baabi no sɛ utua tax a unkotua no mpire no ana yɛmfa kotikwan bɔne bi so enyo nti sɛsi a wɔbɔ wofa ɛyɛ OMTN phone no usika ɛwɔ so wo send ɛde kɔ Vodafone cash so pɛpɛɛpɛ anya de a obetua e-levy bi a ɛdɛ ɛwɔ so bi a na sika no ɛda wa account mu ɛwɔ bank opɛ sɛ wo transfer ɛde ba ɛyɛ o wallet so mo account mu na ukoyi sika na ɛno so yɛ saa transaction na anya de a obetua e-levy bi a ɛdɛ ɛwɔ so ebia no pɛ ya ba betwa wonsuo mu ana won kanea emu opɛ sɛ utua usika ɛfa ɛyɛ ɛma aban no na ebia wo mpɛ sɛ wobɛkɔ bia hot sɛ ebia ECG for platform a utua sika ɛfa so a ɔmo until ɛyɛ e-levy saa nso na ɛyɛ GNR for enso ɛwɔ saa kwan na so a no nso no abɛɛfo kwan so a utua sika de kɔ wɔn aso ɛyɛ a untua ɛyɛ e-levy ɛyɛ ɛwɔ so ɛno nti ebia na udi dwa amanfo aba wakachi unya ho a saa platform na sɛ wokɔ wɔn aso ɛyɛ no mo ɛde ɛma wa tempa na abetimi atua sika fa so abre ɛno a onkɔ mo office hɔ no mo na afei wonka sɛ ebia saa transaction na sika akotua no wa wesi otam oda mu kura na obetimi atua sika ndi amoma wontua e-levy bia ɛdɛ ɛwɔ so na yɛ srɛ atiefo nyinaa sɛ obi bia sɛsie no mo a mo tɔn nneɛma akɛse amanfo ba makache bɛtɔ nneɛma yɛsi yɛtua ɛde amamo through mo wallet so no yɛbɛsrɛ mo sɛ saafo no nyinaa mo mmɔden sɛ mo bɛ register GNR for na manya VAT receipt ɛwɔ GNR for akache sɛ saa VAT receipt no unya bi na enipa no bɛtɔ nneɛma wɔ hɔ nneɛma no te sɛ dɛya na sɛ ɔsɛn sika no ɛde amawa ɛnyɛ ade a obetua e-levy bia ɛde ɛwɔ so enti yɛsrɛ tiefo nyinaa mo a mo tɔn nneɛma no obiara mo mmɔden sɛ ɔde n'ani bɛkyerɛ GNR hɔ na akɔ register nya VAT receipt no ebi enti sɛ me ba waka kyerɛ na sɛ sika no matɔ nneɛma wie sika nkita fiscal cash na me pɛ sɛ me tua through me momo account mu de mawa na nneɛma me tɔyɛ no so ntie bi a metua so e-levy dia ɛne mɛkɔ obi a wa register with GNR for no VAT receipt na metua ne sika no nyinaa de ama no sɛ bɛyɛ a mentua e-levy bia ɛdɛ ɛwɔ so enti ɛyɛ nkyerɛkyerɛ dwumadie no deɛ mohwɛ a ɛyɛ information service department for no the ubo fa ban nyuma ho nneɛma no nyinaa no ombubum kɔ baabi bia sɛ bɛyɛ adodoro na bɛte wɔ ho ase nti yɛsrɛ atiefo bra mu tie for e-levy education no yɛsi e-levy no sɛ wokɔ draw usika afi ɛyɛ umomo account a ɛnyɛ ade a wotua e-levy bia ɛdɛ ɛwɔ so nti sɛ wokɔ draw usika na obi sɛ ɛsɛ sɛ ɔgye e-levy ɛwɔ so a ma polisifoɔ asonte bi sɛ e-levy a yɛkan no aba bɛyɛ emra SSA emra ɛda ɛyɛ e-levy pon no so no ɛyɛ Electronic Transfer Levy Act 2022 Act 1075 obi ɛfom na ɔde no ɛkɔma polisifoɔ a sɛ no kɔkɔɔtɔ wia na court no bɛgyina so abobɔ mu asotwe bi ɔhɔ so no ɔn bɛma saa onua no nti na yɛsrɛ atiefoɔ yɛse wobɛsɛn ne sika na sika activities a ɔyɛ a wobetua e-levy no ɛwɔ ho no ɛyɛ sɛ wosɛn ne sika no na ɛboro ɛyɛ 100 cedis a ana de egusu no yɛ charge ɛyɛ 1.5% no na saa 1.5% no mesre atiefo enyina sɛ ɛnyɛ ade a wopɛ sɛ waa no wopɛ sɛ wobɔ saa de na wofa wo phone na womiamia so 1.5% no wo divide no by ɔha figure wobɛnya no fa times sika no sɛ ɛyɛ 4 million ana wo send de ama wo nua na aban sɛ emu 100 cedis no ɛyɛ free nti 300 na egu so no 300 Ghana cedis no de ubetua so ɛyɛ e-levy nti let's assume sɛ wa send 5 million ɛde ama ɔbo anɔpɛ wo transfer no wo transfer sika no wo na ubetua ɛso ɛyɛ e-levy na nyɛ transfer no wo ɔbo na aba hɔ de nya de abetua so e-levy ba de o transfer ɛde ama wo no nti na yɛ hwɛ sɛ ɛbɛyɛ atiefoɔ musu betie nkyerɛkyerɛmu no eye na ma obi ebu afa so ɛwɔ kwankyɛn a oso wahu baabi a de wani ɛbɛkyerɛ na wa report onua no. All right, nti the last time mo ɛbaeɛ no
mo yɛ sɛ nka mo kyerɛkyerɛ nneɛma ahodoɔ a mo gyegye 11 anaasɛ aban no gyegye 11 a ɔde bɛyɛ nti menim sɛ nnɛ wobɛtumi abobɔ so ama atiefo a ɛwom sɛ ɔmate a but sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛsan kaakae yɛn ho nneɛma bɛn saa na aban no before ɔba bɛka kyerɛ sɛ ɔpɛ 11 no nneɛma bɛn na ɔso ɔbɛgyegye sika no de ayɛ ɔbɔ meda ase ɛm sɛ Ghana hanom no Ghana no yɛhaw no ɛyɛ bebree enti aban kyerɛ sɛ mabum dodoɔ awie school ɛte efie a onya adwuma ɛnyɛ enti saa yi levi a ɔgyegye no saa sika no nyinaa no saa mabum no ebi ana ɔde bɛfa wɔn adwuma emu yɛahwɛ yakwan yɛnsua a ɛnya ɛsɛ sɛ saa sika no bi ana aban no ɔde ɛbɛyɛ saa nneɛma no nti aban kyerɛ sɛ yakwan a ɛnyɛ ɔde saa sika no bi ɛbɛyɛ hospitals ahodoɔ a sɛbi ebi wɔ hɔ a owura mu a asefin paa ɛnoa bi na aban no kyerɛ sɛ ɔbɛtete saa sika no bi na ɔde asiesie hospitals no nyinaa sɛ ɛbɛyɛ a Ghana no yɛbɛtumi afa yɛn ntamapa afira ɛwɔ ɔman yi mu ɛnyɛ fɛ sɛ yɛwɔ ɛyɛ hospitals ahodoɔ ɛwɔ Ghana de biara de baako a yɛa na mebusa me ho ɛne sɛ ɛsi de nti na ɛdu mmere bi a obi yɛwɔ doctors hospitals ahodoɔ ɛwɔ ha nanso ɛdu baabi a na sɛbe asikafoɔ paa mu asikafoɔ no wobɛte a sɛ ne ho dodo no wafa flight ɔde kɔ aburokyire kɔsa ne ho ɛyareɛ meanwhile sɛ hospitals no ana ɔhu sɛ nneɛma bi ɛtɔ kyimade a ɛsɛ aban no atena se ɛhu sɛ ampa saa sika ɔgyegye ɛsɛ saa nneɛma no nyinaa ɔtumi de sɔɔvo sɛ ɛbɛyɛ a sɛ yare bi na obi ɛyare a sɛbi sɛ wofi hi ɛɛba ɛyɛ ɔman mu ha yaa no wobɛtumi ɛnya wayare ɛsa ɛfi sɛ nneɛma a wɔde ɛyɛ saa enwuma wɔ hospitals no ebi wɔ hɔ nom a Ghana yɛni saa equipment no nyinaa bi wɔ ha nti Ghana ban hu sɛ ampa saa yi levi ɔgyegye na sɛ ɔde tɔ saa nneɛma no nyinaa bi ba ɛho hia sɛ sɛbi ebi obi yare bi a yɛbɛka sɛ ebi a aburokyire mi wa no sɛ yɛwɔ ho nneɛma nakadeɛ wɔ ha Ghana ha ya obetumi anya na yare ɛsa ɛfɛfɛɛfɛ nti ɛyɛ yi levi no ɛdeɛ na nneɛma no ɛdɔɔso wohwɛ yɛ school adan a sɛbi edu baabi a mmɔfra no ɛyisu a ɛmfata koraa ɛmfata sɛ school foɔ no kɔtena saa dan no mu ɛyɛ dɛ ɛkɔsua adeɛ nti levi sika no yɛde bɛkɔ nneɛma a wɔkeka yɛ nyinaa yes sɛ kakra aban no ɛde ɛbɛyɛ nti ɛnyɛ adeɛ aban no de bɛtwa n'anum saa nneɛma no obi wɔ hɔ a na ɔde asi deɛ ɔdwen a nsɛ sika yɛ aban agyegye koraa no ɔde bɛtwa n'anum sɛ bi a ɛhunu bi pɛn nti ɛna ama aboa serewa gyegye ne baagoro yi n'ani to nkyɛn so ate aseɛ ɛna asɛm nso deɛ ɛni adanseɛ yɛtumi twa bi nyɛ deɛ ayɛ adanseɛ o deɛ woba na adwuma yɛ nti wo deɛ ni problem biara nti wadaro makoso akyiri mu kyerɛ yɛ nti aban no deɛ em sɛ nneɛma na ɔde ɛbɛyɛ no ɛno ana mbiso ɛbobɔ so no sɛ em sɛ fu a yɛ ka ho amanfo su ɔman mu ne nneɛma sɛ sika wɔ hɔ no ma aban no ɛbɛhwɛ ɛtimi akuhyin nneɛma bi sɛ ɛbɛyɛ a fu no ɛbɔ bitimi akɔfɔm na obiara nso deɛ woyɛ no ɛtimi akɔ so edwojo wokɔ sɛbe amanɔne a taxes ya na ɔmde yɛ ɔman no ɛdɛ ɛyie sɛ obi ɛkyɛ wadeɛ mpo sɛsiɛ a wotua tax wɔ so ɛwɔ aburokyire nanso Ghana ha ne deɛ yɛsi o ɛte saa wokyerɛ ho koraa keka sɛsiɛ ka sɛ wodeɛ wokyerɛ ho woyɛ adepa wokyerɛ nipa no neɛ sɛ ɔyɛ no ɔno ɔka neɛ sɛ ɔka na mefa nsɛ mi sɛ sɛbe nimdeɛ na nipa no dodo na yɛnim no ɛno na edu baabi a na akɔfa saa nneɛma no nyinaa ba nti nkyerɛkyerɛ dwumadie no ɛkɔ so a mi sɛ dodo na abɛhu ne fata sɛ ɛsɛ sɛ ɔmo yɛ dɛ ɔmo ɛyɛ okay yate nti mɛma wodi asi hɔ no mo ne ama atiefuo bi kwan ebia na obi wɔ asɛm yɛ ɔpɛpɛ sɛ obebisa fa 11 ho a na ɔmo nso so mmra mu bebisa na afei yɛmfa yɛn nkɔmɔ twetwe ne ɛnsi nti mepakyɛ wotie me na 11 nkɔmɔ yi a yɛwura yaw ɛkyampɔn ɔno no yɛ municipal information officer wakyerɛkyerɛ mu de akyerɛ yɛn ebia na wasɛm bi a wɔbɛpɛ sɛ wobɛbisa ɛde afa 11 ho transaction bi a wokɔyɛ yɛ nti aseɛ bi a nkɔso wɔ baabi ana kwan bɛn koraa na saa link wei mfa ha no kwan bɛn na wobɛfa so a wobɛyɛ wo deɛ mepakyɛ wo nso wobɛtumi aba mu na waba bibisa saa asɛm no ɔde ano yie de ama wo ɛberɛ no so no waama mu a yɛbɛklosi door no
na afei yɛato adwumadie no so sane sɛ yɛwɔ nneɔma bebree 0201944485 ɛna 0554 820 910 0554 820 wotumi frɛ bɛ mu a asɛmbisa bi a pɛ sɛ obisa ɔpani no ɔde ano yi ɛbɛma wo ano herbal bitters ɛne capsules nso wɔ abɔnten kooko na ɛyɛ ha wo sisi ya wo ya ɔbaa wokɔ afikyi obi ate wo nka mpa so ɔkɔduru mpa mu a wɔsɛ ɔyɛ adwuma no na wɔtoto paapaa so a ɛyɛ kamfo ɛyɛ ano herbal bitters ne capsules no ɛna ɛde ama wo ɛka ketewa bi nka mɛka sɛ yɛ kamfo yi levi ama wo ma yɛrehwɛ sɛ yɛbɛfa ɔfrɛfoɔ wei ɛwɔ ɛha line na ɛde to gya no amfa no mepakyɛ wodini baabi akɔsɛ free abi ntimi nso anyina so ɛyɛ din o alright nti ano herbal bitters ne capsules no ɛbɛboa wo papapapapa ama nyarewa ahodoɔ biara onam mu ɛnam ne aduane die mu mɛma yam ɛbɛyi ne nyinaa firi hɔ no mo de ama wo sɛ wopɛ bi a wobɛkɔ EK Asimim drug store ɛno no wɔ ɛyɛ Achim Odan Old Town Zango wobɛhunu yɛn ɛwɔ hɔ ana any leading herbal shops nationwide nso wokɔ hɔ no mo a onsa ɛbɛtumi aka bi 0541 210227 0541 210227 ɛno ne number bɛfrɛ na yɛtumi agye wo so nti 11 no sɛnam di kankan no wowɔ asɛmbisa bi bisa fa ho wabɛtumi aba asɛmbisa bi ani hɔ nso deɛ a ɛne na ma menkɔ pani hɔ no afei ɔmmɔ no asɛm ne tɔfa ɛmfa ɛma yɛn yɛwura yɛ okay obi aba mepa kyɛ wodi baabi akasɛ free hello nipa nua mpa kyɛ yɛntie o asɛmbisa chairman miɛnsa asɛmbisa sɛ me mo bank account ɛwɔ after na mo baako wɔ South Bay na me transfer cash to South Bay makɔ after bidin ne ba the same the same name a yɛbɛte yi na via na sɛ yɛtɔ so mmienu sɛ mo company and a business na sɛ megye mobile money nko a mengye physical cash na sɛ obi bɛtɔ ma adeɛ na sɛ nipa sɛ wɔntua ɛmfa mobile money ma me a yɛwɔ criminal sanctions will be a all fairly say will be to you criminal sanctions for one. Okay, yeah, that's it. Nedia on so Edia Banono. Very, very brilliant questions. And web bisano. Into Yerayao. Yeah, I mean, yeah. But I don't say, na mi boom, say, one TNCmu entem. Say, Nchichimuno Eko and San, say, or Barbie ɔse ɔ bank account ɛwɔ ebia 3 different banks na ebia ɔpɛ sɛ ɔ transfer ɔnoa ni sika ɛde akɔ te sɛ ebia no pay ɔbɔ ɔ transfer sika ɛwɔ momo wallet yi so ɛde akɔ bia Ghana commercial bank ato wa account mu ɛde ato NIB mu ɛde ato ebia another bank Fidelity Bank yes wow transfers sika no ɛde akɔ no apply ne yi levy bia ɛwɔ hɔ no mo if say ɛyɛ wa ɔbɔ na information na ɛwɔ hɔ no na Ghana card na ɔde link saa ne ma na information ɛbɛ pop up enti no wo yes a transaction no ɛnya de a yi levy bia no wo ebetua ɛwɔ hɔ no okay ba sei momo no sɛ edin na ɛwɔ ebia NIB no enye eno ana ɛwɔ umomo account no so now transfer dia sister no ebehu sɛ enipa foforo ana wo transfer sika no ɛde ama no enti obɛgye o yi levy ɛyɛ ɛwɔ so se sika no ɛmo hande sidisa untua yi levy ba sɛ bodi a de gusu betua yi levy ana na wo se ebia sanctions a ɛwɔ hɔ no mo ana se na nchechi mu no baako nso good baako sɛ o company na company na sɛ amanfo ɛbɛtɔ enema ɛwɔ hɔ no ma say through a momo onkuta fiscal cash as say utua no through ni momo wallet ana say bibisa yehwa mechire mu say onua no eba wakache na wa register with Ghana Revenue Authority for VAT receipt say enema auto eni na let's assume say ne bo 1000 Ghana cedis 1000 Ghana cedis say ni company no are register with Ghana Revenue Authority na omo ewo VAT receipt dia 10 million pepepe ana obesen ne ede amana untua so de yi levy na se sa company no register with Ghana Revenue Authority no ni VAT receipt dia ene nemu na 100 Ghana cedis no obetua so eye yi levy ana na or come for sanctions nso ewo ho because of hwe act no emu a
Act 2022 at 1075 no. Sanctions wɔ hɔ no ma enipa no be apply on you. Enti ebe fata sɛ pese ye twenwaso no Ghana aban twenwaso no na abɔ modern na watua o tax sɛ ebe ya Ghana aban benye sika de aye puntudwuma opese oye no oman mu ɛha no. Okay, nti anu yie na ode ama wo a wo frɛ ye no megidi sɛ wanya wo ho nti ase kama afi me pacho me pese obɛbɔ wasɛm ni nyina tofa ama yɛn wo bibi a obɛpɛ sɛ wo de bɛka ho yo nti ne ye srɛ atiefo nyina sɛ ɛyɛ E-levy education no eguso a ɛkɔso ebewura baabi bia fata sɛ yɛma maso ati nyina na ye srɛ atiefo nyina sɛ E-levy a ye aban Ghana aban de abai no obia momodin sɛ ɔbɛyɛ na famu adie sɛ ohwɛ na sɛ obi fa kwatikwan bi so aju sika bra ense sɛ ɔgye as E-levy na bomodin report sɛ nipa no fma ɛyɛ yenuanom aprosifo na asotwe bi ɛwɔ hɔ no ɔmomfɛma onua no ɛfɛfɛfɛ bibi nso na wonte ase a ɔmo ɛba ebi obi ti area mu ha na ɔbo ɔmo pɛ E-levy mu enkyire mu a ɔmo ba wakachi a sɛ enipa ncheche mu bia ohia no obema ya so nso ate na ya yedai ya cheche onuanum nso fefefe municipal assembly ho no mo opese oba ho nso a obetimi aba E-levy ho ncheche no se eno na ohia se de ne trance no no nko a ebubu ne amamu de ema no ote ne ho ase a ye wo ebre de yes adwuma no enyina ma obibia nti yesre obibia se ade na aban no de aba no uma nyina yenso mutwe se be ya Ghana ebetimi afa nintamapa efra nti da munyina ase semati yenso yeda ase bebre wadaroma kwa ya no wachia ye maame MC amayen yo obo no akaka ho nyina yeda ase nti won da se ne ene na wohwe be sen hia yeda ase bebre all right nti ye ne yera yawo e champon ono ena ye Bremu Central Municipal Assembly information officer wo honomo na yene ne kobo enkomo no. And once again, a happy birthday to you, Aseye Ya Elikem Amuzu, from your auntie Dinah, your parents in United Kingdom, your sister Ayram, and your grandma Mavis. They are wishing you the very best of life, long life, and prosperity. Myself, I add to it, live to be 93.3 and beyond. Aseye Ya Elikem Amuzu. It's your birthday. Enjoy it to the fullest. Enti na je say eno so ho asem eno no esi baby a yadro yi ye be dane ye ho aba light one. Ye ba ye the TVET section no so ebetwa so. Before we do that, boiling issues. Yeah, kan ho asema kan. Afedi nyame adom. Boiling issues is here. Nyame adom e yo chena. And I the boiling issues no e de bremo maiden edition no e sha ase o chena. Ebe ye oja. Aya no watie bi. Ebe boa wo. So ati ase amanyofo no ya to aba ma o to no ye betwe ma ba ha. Ni ebise am question se ebe boa wo na boa ye nyina. Aya no watie bi. Ede amayen your friend no boiling issues utie boiling issues so ebe boa wo pa ya wo de biara ena ye de sa adwumadi ede ebeba wakwan mu ene nti ya na wa hye ne nso ede amame boiling issues no ya wo de bia wabra no nwotwe abo ekopim se nondu ebebo no ena ye de boiling issues ede ebebrewo ene nti ya na wa hye ne nso ede amame me hwehwa ade mi hu okay tiwi me basisi ya. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done.
It's exactly 34 minutes. Okay, ahani 33 rather. 34 minutes after 9 live on Ahenkan 93.3 FM. Na said ye moa munim se ye dwumadie yasese ni na ne fa bie no ye de eboa yen ho no. Moa munim se yen dwumadie ayidi wa ha no ni nyina no eye dia eboa nipa ema nipa tumi kɔ nanim. Eni ti fiti anopa kopem anwumre dwumadie awutie wa ha no no ya spice ni nyina app a eboa pa. Na ebona da bia no ye wo entrepreneur hour as a segment e wo Maakye so. Na ukua danso ye dwiridwiri baabi a eno so ye frɛ no TVET hour. Na TVET hour no so ye omo ewie school omo ani brofo achi na mum omo de omo nsa akwakosua biribi ama enne omo agina so anya mfaso bebre no a. Na wotwetwa mu no ye ne ababa wa nyame aye na dom owie school no okokosua etire ye ene ono ankasa bie na dwuma a wafa nkrofo adwuma mu etete wom wasakra pon bi no so ho ama wo mo so ati ase nti yeguso ane no ebo nkomo oguso kire ye ne nsemu ba bi o hya ase free ye ba bi o de aduro ene ba bi o de nani kire Christiana edu ena ye frɛ no na mom na dwuma a wabie no ofrɛ no Chris Akos Beauty Salon. Chris Akos Beauty Salon. Ono ne kofare bae. Ene so Akos asan adjoine yen e wo fie ha. Ako apomboko de. Ami adomboko. After say u free ha call last week no. Unyinya call yete wonka wa Ahenkan yo. Na ukoye den ho. O ti bibisa. Mi ti bibisa ene mensi form kra. Abozege. Net twa so. Course ne ba se nsuo. Omo bo waba so. Omo so wa ya de. Omo bibisa se na o ye den na wuduru ho. Ukotua ya na. Nde. Omo bisa ye. Omo bisa pa. Se wo betua ya na. Na wo betua ye. Pacho de. Hwan ne do ba ye? Eye me bra kobi. Ayo. Oyo bra. Me pacho ai. Minimu da. Minimu. I see. All right. Inti and then so yeah, try and come on so last week, you know, o chire mu chire say we school no na bebre no a yeah school sem but oh dear. Oh yes there be. I was so kusua nsa no dwuma. And wa bi sua nsa no dwuma ne wa bie wankasa wo salon apon bi no ho ama wo mo. Wo ho no mo a eya sen na wo feel say ne na me pese me ye maanye ana ne na me pese me ya na me yi obroni ka no you are living in your dream. Oh, how do you feel something like that? O feel say na o pese o ye no ye. Dem me feel say dem pese me. Inti kire yen den pa na o pese o ye. Okay, for the starting the na me pese me go school. By me share emfa no na eja me de kosua adwuma. E den na ma ne mfa. Me kacha ma me se me pese me go school. E no say o hwe se ne mete na ensa no adwuma no beboa me asin school no. Na wo ne nya adwen. Na me ne nya adwen. Ai ntino ne nya adwen. Na ma me nkofo ko ntim pese me ko bi. Sa na wo nkofo e ko school. Nti ayi ba ku bia na baba wa bi kan o se ohun se o ma hye card ni sa no a o ma hye school card ni free school mu ba fie ni sa no na bibi ya ye no nti wo so enu bi na ye wo fe na ye me fe na me se me nti wa nko school no edu ko sua adwuma no ye wo se din ni fiti asene de na me mpe ba ye kakra no me be pe mani ji ho na sisi akwa mani ji ho sisi a wani ji ho wo so wo apprentice saying me wo 3 wadi kan pon ba ko ho mienu mpo oh I see na 3 no so o ma disua sen netie nyame adom mini ho a bibia ye fine o mutimi hwe akire kama I see unse ye wo obu ho no mo a osua ade na o kire obi a ye ne den menim se what be da enti bebre no a wa kosua nsa no dwuma but untimi nkire obi debi de ne sen netie addition enye easy debi ameka the teachers for my bre enye easy no enya botre dia
And so go school near the power, no hard drinks so. Who's the teacher for na yade? Oh my yade. Me mom de na mani nyade, na esu na mpe. O pesu. Kakra bi anu asu. Ana na kobi ayi kobi mo tete won. No musisiu ana ya semo. I say ya semo. All right, inti sisi ya wakwa kusua etire ye. Wa hunu, wa pon wo ho, wo ankasa wa bie wadwuma. Sisi ya woti ha yi, atare bi ya wo fe, se wani gye ho nko ade abetimi atahye. Aduane bi a wo kon do, se wani gye ho nko abetimi ato adi. Obi ensoso ya ka che ne se wo nkonko sua adwuma. O twetwe ne ho. Okosua adwuma na mfaso bi wo so. Mfaso so pam. Mfaso ni bi ne dan. Me ama babom de aboa me bebre o ma babom e bia ne sa na wo kan de me pe bia na me ye atade a me pe eduane a me ampese me de bi wa me ye eduane ofi nso me ndi na me ama kope me dia me wa bontin nti aboa me bebre ne ne ma bebre aboa me pa ene ne me pese yesua ene se wo ye oba no akosua nsa no dwuma e boa wo ma wo ye independent se ma ne bebre ya na aware mu kura no wa depending solely woni kunu so say na feeling it here and there ya semo bebe na aba me ho ana musu because me bie me shop me o me nkwala obi kura be ho o say ona wa bie shop kesi say ti obi nso oben ono hu se ne wote bo obi anben wa o hu se ne wote by for now no de obi ben me a na ase osu kakra ti so ben me yi ansa na wahu se ne me pesa woni ema warefo ema afi ni bi mu be ko ware kasa kakra insanu dwuma obetu ne fo so nkonkosua be boa no kra ma na ye independent na ware mu bibia me kunu bibia be ma no saafo no no kasa kakra ka bibi kire wo dwuma sua de eye pan se sia no kra wa anye bibia be ma no kra onfa wonye hwe yes emema mpe obi a onye hwe osori anu wote ho ese wa anye bibia mema ne kwa mo bakran so omo cheso mo fa onye hwe omba eno be ban so be yusu bi keke na wako by or no bet na be do time a obe ware no ba kwa ware obi a oye adwuma so wanya abe adwuma kra na oye ne nsa no adwuma no akase be ma na bu kwasea nso entisa e wo say ye preni nso ye bibi so when to me anko school abetumi asu adwuma ni nyina eye ni nya yesika ba ko na ntafutu ade be ma wo no no ntitiri wo mo ma ware tia ware ase a omo nye hwe omo nheda nye bibia no also mo pe bibie okay me mpese obekire yen niema a usua adwuma no watimi di sika aye but obetimi abo ba ku bi din a e be ka say aya de obu a so wasua adwuma odi atoka wasua adwuma odi asi dan o ISBB say wetimi a kire ba ku pe me mpese obebo de ebe ha wo so ato asase wasua adwuma na to asase e wo dan ha wa wadwuma na wo ye no a asase omton wo dan asen depend baby a obenya no into the averagely price I done tem anu de e normal say obetumi ato okay me de me nya no coupon hot side into omo de ma wo sen 750 sa abre no ene de say na be 1200 bi ho ba bi o ana wo anka sen wetimi asua adwuma ato asase baby a wo sisi ana ye wa wo dia ne me amedia wa me amedia ye container na say ye dan container eso but wa wo dia ne wo ka say wo kwa bitimi ama wa de so na wo de ko baby a wo kra de me masompo baby a wo kra de wa wabusuafo dia oh I see nte wo ho afebo hemfa na wo pese emfie num emfie nsia kopim emfie du e wo ye nim odi adwumasua ne kokoduru pese me sua bi ka ho ya na wakasa de kakana ja wakasa gu microphone me gusu a me sua bi ka ho ti me pese emfie du echi no metumi abie be 2 ana 3 aka de me wo so obie branches e wo dan ha na baby minya baby odan ha no pese me bi ba ko ka ho okay na me bie bi o baby fufos okay nti eno nso ne wani so ade hu no all right nti abusuafo ya ne madam Chris Akos is it Chris Akos
Udin wa bonmintie. Chris Akos. Chris Akos. Oh, okay. Inti Chris Akos na Christine. Oh, I see. Chris Akos Beauty Salon owner. Oh, ho no money ene ebon komo no. Afi ne fire firm. Ene ma ben sa na ye wo ho no mo. Me pedicure, me nails, me fixe weave, me bokon roll, me stop pony. Pedicure no ye de ade. Pedicure no ye online. Yeah, ne no de me ban ma yi baby. Na manicure so hwan no so ye de ya. Do be to ya won 7 eno na mo fe ne manicure no. Na pedicure no ye online. Eze na e den o say sister cure so ba mu because abusuan ni nyina aduru ho. All right. Inti oye nsa, oye nan, o hye nails nso. Na sa o mani achi no. Eyelash, oye ni nyina. Esa makeups. Uchiesi aware fo no nyina ho. Eh na e wo diska o. I see. Sisi ya ye ka say obi ba se obeboa wo a enuoma ben na uhia se obi meboa wo e wo ho. Say obesua na say da bi obeboa wo ebetimi an sika fam ebi obetom fi machine bi amawo bibia uhia bia beboa ma adwuma no betimi aduru level a uhu abeka say yeah. Okay, for now they mean you me shop boy pedicure machine no me wo keto a banka me pekese no. Ni mo de o nsa hyemu no. Ana e 9 de no. Ni o de o na egum no. Me wo bi wo ho ba me de na ye keto a. Ba o pekese. Me pekese. Eno pe. Eno na me hia. Esikafo bibiri tie wo. Pacho eno na se e da makoma so a me nya wo me shop a. Me hia. Na ne boy esen. Okay, last time me esen ka me kwa akotobi. Na o say 30 ba me na ndi anu anko do echi. 30 say 30 million. 3,000 Ghana cedis. Yeah. Ma BMC utie yen. Me bi say utie yen. Esikafo bibiri wo tan wo mu nyina etie yen. Wafa enipa miensa a wo kire o mu adwuma. Eni nti migiri ye sese obi tie yen na obe pese obe boa na obe invest wo wu mu ebe boa because anye bia won you are imparting to people. Ebe boa ma odan enso so atumi atete social vices won kwa adwuma wanyem ne saa nyema no ebeti ni nyina so. Enti madaro ma mutie yen o se saa de na 3,000 Ghana cedis. Eno pe na wo pe Pachai no pena mi da makoma so pa se mi eska meto ba me ne na ndi anu ankosi mi bisa ye na o de odi ja ho okoye window shopping yeah de akoboa ho aba. Okay, inti abusuya so de mi di kan ka kire mo no dwumadi agusu awutie no eye Maakye na efa we no ye de celebrate omo a nyame adom omo antie ne enkrofo ekeka because we say Ghana ha na ewo no obi kusuansa no dwuma ye se wabon obi kusuansa no dwuma ye se ne fie ni bi ensem de ebekeka bebre no a but omo matimi amia omani akwa kusuansa no dwuma no na omo asua wie nya so mfaso ne de omo ba ha na omo ne yen ache kakra enti maamia course last week no ba ye o kirechiri mu kire yen wo wie school na nkrofo kra sere no ene nioma ogina ni nyina mu ene wawie wabi ono ankasa ne saloon a watete nkwada mienu apon wo mo ho obi a ye na dwuma se nipa miensa ne san wo ne ho a omo sua enche omo so be pon mo ho na omo kọ na foforo aba ogusu a o impact ama generation onipa ba akopani decision ya o take ye o se me sua nsa no dwuma hwe nipa a o impact ama wo mo. I think so onipa we we celebrate no a na eye wealth it onipa we wa so be invest woni mu a na eye wealth it nti anope yesre oso ope ade no omde ye pedicure no a omdo om na agum di nsuo taa ho no ope no bi kese o keto abata ope kese esikafo no amwo town no yibe chi mo so momwa no ose onya no a nani beje papa nti ye mami MC we di emi akasa mesimu pam di aba wo ho straight se me bana wo obi abe direct me akọ no ho fine one direct me anko ba bi ade na wo awo ho I was here to de ma no na se ayi me te se na MP nso so o cheche dryer ne sa anyoma no onsaka bi mpacho ame nsaka wow o de na onsaka me saka dry
onsa can dry no and I onsa can journey say Oliver Twist ask for more so why ya dear pa wo de pa ka ho why ya de pa nti no why ya de pa yi ana dia wo do nan simu e be boe nso be ka ho yi de e fa no so kan MP ho e me show oba odo ni kunu o se me hwe wa okay nti abusuya maami akọ so odan ha ya omfiri akiri odan ha ya no wo sa ha ya na ya wo etete wo tete na etete me wa ba ya wo me wa ha ya wo wa ha unyo odan ni me fi achimman so ha ya o fi achimman so ha ya oh okay nje se o time mu ani ana ene wo ya nkrofo ti mo ho ye fe wo mpotem ha aha nti abusuya ye ma kwan so bram be ka bibi kire ye nua baayi na san hye ni nkunan na nea oye no mema wonwene ho da se na ba mu bu ojai enyo man kakra hwe ye bisa ne se den no hia obi anko be list to ayi bi but ade ba akopɛ waye Solomon ena waka se wo hia nti frebra be hye ni nkunan be ka asem we defa kire no enyo ono nko a obi ono so wa bonten ode ne nsa eye biribi ebinom ye welding adwuma ebinom ye ayi container yi ne nyoma ye keka ho omo ye ena aluminium wefu nyina no yenhye omu nyina nkunan eno na beboa ama Ghana unemployment one association no yebetimi ateso 0201 944 485 0554 820 910 frena beka bibi kire yenua ba yenye ono nko a ene obi bia ono nso so wone kona bia yenya nduru ne so na oye bibi eduru ba bia adwuma na ye no eduru ba bia na wabamu ye abu se eduru ba bia o ye se ma me ntoma de mkran kopem ba bi ntra ene de no crap why experience bi da pa this year cry ene last year this year cry o ye se nga wotum aden a personal on okay Matthias here indi esa na tie but yen kakra we ni so ade hunu ebebem ama dia wo hwehwe won sa tumi aka ma won so atumi abo afoforo sa na ye no ye ka se nyina ye de yen focus ko aban ne so a asem beto yen enti senka enye ensa no dwuma wo kosua ya den nanka na wo pese wo ye aban dwuma ben nanka wo pese wo ye abejuma dem ko school da nanka teaching na pese wo kira de enti se ne wo yin so ya teaching no ana wo ye yo nya wo ye no so ye teaching enti esa pepepe ne tie utie yen so na wo so wo pese ye ma wo this opportunity na wo ba ni atifo be kan wasem kire wo mo a wo so obetumi aba number no we henfa de bia number ya twra okay enti number ni nie 0543 akosu bai we ntua hwe e free 0543 155519 0543 155519 and 0593 346557 0593 346557 MTN 405 yi de ya na ne boboye yi kakra enti wo fresh a number no a ka kire onipa no a ebesi ne so no se ebia meye wei me pese moma me nso akonya na me be kama sem kire tiefo ebinimo breye one gentleman bia menim no wa akra o breye ono kra wantimi ampon ne ho wantumi no akosia kakra owe ho ene nyame na dom ono ankasa nso abie ne de a wono nso afa nkrofo a o train wom eye futu a de be ma ye ho kakra ka edu ba bia adwuma sua ne edu ba bia na o hwe kom kom adoda me mom de common de me da ba me fofo obi edin enye easy adwuma sua bi da o sade ye wa hai aluminium works no mi wi school mi ko sua bi ansa na me ko school enye easy come do na wusua adwuma ye carry kire okra nko ti utimi femu a wose ye celebrate you utimi femu na wa ya de na akra de lorry fair wani okodie uni bi na e wose wosan so pesi card be fa car e de akwa usua wo de no we mi sua wo nkwantanu ha so de na wo de na ye nante
Ba me wie me sanso kokrom. Okay. Krum ankasa. Oh, okay. Nti krum dia na ka fa wo mu no. But said wo kan dia wo na wo maame o support o. Na me wo maame. Nyame nhyira no. Your friend is saying. Hey. Ura fu maame din. Me we mfini din. Me boni din crown because waka baby. Oh, too bad. But boni din nsamanfo waso. Okay. The Kate Frimpong. Kate Frimpong. And I'm a back on so they Mary Barnes. Me no netwe me. On the other sort committee 6. Mary Banks. Batwai. No mo share wo. Nti yeka se bonipa bi din na eda wo mo ase a obebo maame ne maame Mary e na ho abiom. Ene me papa. A friend is saying. Or the Maakye Boatin. Michael Boatin. Batwai or Accra. Ono no Accra. Omuni nipa o maboa wo. Pam, e wo mabrabo. Ene wo de ende oti ye wonya awofo e mo gina wachi batwa otiri nkwa. All right, nti ye sorry so akọ asemben e na wo bekan twatfo kra afa adwumasua ho. De meka akra ne se adwumasua de ye nipa oto na wanye bibia emboa wa brabo de ebeboa yi se wo se wusua bibi se de be ya obekọ wanim ewa abrabo eno ana betimi aka nti se daache o ma obemma ho kwan se ebinim nsunsun adwuma se de osua ye pam me hwe na de o pese wo ye se na me ma me ye me na me hwe na de e wo wonsa no se ye school a me ma wako se ye adwuma sua nso a me ma wa asua na je adwuma no bebre wo ho no mo a wo se awofo no kra na eye e wo se awofo no tumi e monitor wo mo ma no no mo hunu ni a omo wo interest e wo mu na omo support wo mo. Oh, I see. All right, inti yene yenua ba Christiana Edu ena twetwen enkomo no Chris Akos Beauty Salon. Me ankasa me ba ho na me so me mani aba behwe wadwuma no se de tie. Inti me ma wonua ba ma de me aba ho. Ni aba behwe se de tie. Na se me so me ba betimi abenya treat wo ho. Mema nyina mo treat. Nti mema treat ni bi ye de yin. O de le jimse pedicure na ye be ya ma. Mo ye me nan no ene me nsa. Na mo ye sen. Bajo 30 cedis. Mo ye ba ko e nan ni nsa ni nyina. 30 cedis. Okay. Be treat o mo kama nso. Na mo bo mo nkomo. Akra ba bia na ye kɔ no ɛma no ho ɔfɛ paa ɛni ntina na ye ta akɔ hɔ no na ohwɛ ɛsrɛ paa na wode wona to so a wɔyɛ ho adwuma ma ho wa wani ti meje kɛkɛ enti ye gidi sɛ mo hɔ nso saa na tie enti ye bɛba na ye nso so ya ba benya saa treat ni bɛma ne dema ba wa fama ma me ya mefa ho abisebisa sɛ wo ye popular bajan ewo dan ewo me chia nipa ba me ensa bi na fe yenko mi chia my apprentice for no omo ya de pa omo bo me papa enti o ka se o mutie won bajan mutie me ena mi chia me ma me waka baby ba mi chia no fi se wa bo me tembia me kai no ene me ma me bo aten ene me papa bo aten ene me fiefo nyina ene me area more for ECG for no mi chia obi biara wa wo frɛ ne yemfa why ya bia homa to hɔ dadadada wo frɛ ye so yakɔ ye baby na wo frɛ yemfa nyame ya domo a na wo hwɛ sɛ ne ye beba na ya betoa saa dwumadie enso nti ene de wo ne de wasi se na be ya wo foforo nso so be nya kwanya na watimi ababi ye da ase bebrese ye to nsafre wa bae. All right, nti ye ne Christiana Edu ono no e na oye kofar by ma Chris Akos Beauty Salon oye owner ono ni CEO managing director o Mancroft Treat nti ene sei no ebreba ho a ye bekɔ hɔ na me ne kwakukusi akɔ ne akotwa no quality treat asesa wona yagu sere papa so ne awerɛwerɛ so kama ama wo awerɛwerɛ won nsam nyina na ho ayɛ kama ene ma no onu mu hia na mu bɔ nkɔma a baabi a odi kan hwɛ first ɔhwɛ wo nanse hwɛ wo mɔwerɛ sɛ wo mɔwerɛ ne yɛ agaw ne bi anaye ne na amafo die ne bi owi a second part wo bɛhwɛ ɛyɛ wanum
the last part ye man tar pa o flyer adentia flap no adentia it is say naturally in ma petrie that's the secret. And he said Ghana say me more records say me more records aware fua e fomu kunachi no enye bibie ntia o because ni kuna e week yes anything man is ya me ma o ta hwe o fly flap no yes and to over here sugar mama is for those same sugar daddies e Ghana but sugar daddies no mo ya na say mo itobo ntina ugin say cause omo petwie mema no mum ne ya na didi ba omo ho but a man de din I see but say wo hia bia ma wa observe the American oh yeah wo hia oba na odi kan hwe o na say o hwe o mowere no wa hwe wanu omo nim hwe so omo hwe ahwe ohun da o hwe na say oyo okepe na fi wa start ye nuama flap no ne ya na twa to kra ebi musu kra dia ne first odi kan hwe flap no se bibia de yi a Edio. Okay, ti ba me fast dan komo di an kan kwa me yeboa. Adwempa hini Kofi Mensah ka obike kwa me Asante. Billy Man, a technician on duty. Meeting Oboba Ofori Amanfo. The Commander General Ensruja Ayaka. Kotoku Meya. Mawie me de ye de aka de to so de amount. E pa to de ko yi uwo ye number friend boy abaso de anko yi nso. Na watwe adwen si so te ase ma me say enipa na efom enipa na ede eche. Once again, happy birthday enko emfa mawo ofrewo eye aseye ya elikem amuzu aseye ya elikem amuzu wabusiafo ewo UK ewo Ghana ha omo nyina so omo we show happy birthday kwaku to aso Lema yenko. Anapa no ndo aba minute baako adishimama. Me mama chima makwa babiem de ba Ahenkan 93.3 FM so. Eyensema ado abete ewo ye wia prem to bre akan kasemu ena impo anwuma no nsia akan kasemu. Me din di kwaku anin kusi buadum edikan. Dom kasia ne ba no dani di aba betudwa se NPP amanyoko no ehia Franka Tunisi sia ni manim ya wo mo de ne ko afimpinu ne adunu nan to manfo nchecha break NPP National Organizer hopeful e de ababa tudwa se wo kan bibia bom ana wo ma wamanyosemu ayeden enye dwadie akogina dwaso donkomi osinya sa na tie nemum ewo niam bia ahunya wo no entakramua akuafo babonten e de atudwa se de nuane boa ya din wo wom dwumadie mu ne wom fidi dwuma mu no ama wom dwumadie no ekofom kura nti aban emrem constitutional lawyer bi ade ababa tudwa se asset declaration no e say ye funny serious pa na as ye di ho agrododo mrahye bejoni de mama fo wo dwaboso e de atudwa se Ghana fo ni na tua COVID-19 levy ye tua COVID-19 to nanso obia mebu ho akontada papa na ko tim Onimnafo Alexander Kwesiakwa ora dampare anu yodema British High Commissioner Onimnafo Alexander Kwesiakwa ede nano ababetum Deputy General Secretary dema NP pamonyoko nso ede ababontin kire se COVID-19 no e se ehun tutuye ene onyoma nina no ye ka ema obia hum ye nka no kuro wom nina na obia ehum bi ehun sem wanum sei NDC General Secretary nso say Ora dampare anuye a odema British High Commissioner no entwaye kura entwaye baako say ehun sem ye de ba wei ene awofo bi na obeti ewo ye wi apem to bre akan kasemu ana impo anwume no nsia akan kasemu medin di kwaku anin kusibuadu meko na adwuma